I've been down more than once, felt the weight, felt the pain, but every time I fell, God help me stand again. I'm still standing by the grace of God. I'm still standing on a faithful road. The storm passed by, I stayed strong. I'm still standing, moving on. Some nights were long and cold, some prayers felt delayed, but I never walked alone. God showed me the way. I'm still standing by the grace of God. I'm still standing on a faithful road. The storm passed by, I stayed strong. I'm still standing, moving on. I believe, I hold on. God was right all along. I believe, I see clear. He was with me every year. I'm still standing by the grace of God. I'm still standing on a faithful road. The storm passed by, I stayed strong. I'm still standing, moving on. I'm still standing. Yo guys, dumelang. Tsatsi lena ke rapella batho guys. Tsatsi lena ke rapella batho. Khotso ko shebile ka di festiring ka kwana.
ke rapela batho tsatsing lena dithandazela abantu namhlanje batho ba nang le mathata ba kulang ke ba rapela tsatsing lena invite batho ba kulang guys invite batho ba kulang batho ba kulang abantu abagulayo batho ba lorang baja abantu abaphupha besitya if lora oja olora roba le spiritual husband whatever ka ufela this is your platform. This is your platform. Facebook I'm still standing by the grace of God. Matthews, I saw you. I see you. I see you. I see you. I'm still standing on a faithful road. The storm passed by, I stayed strong. I'm still standing, moving on. Some nights were long and cold. Some prayers felt delayed, but I never walked alone. God showed me the way. I'm still standing by the grace of God. I'm still standing on a faithful road. The storm passed by, I stayed strong. I'm still standing, moving on. I believe, I hold on. God was right all along. I believe, I see clear. He was with me every year. I'm still standing by the grace of God. I'm still standing on a faithful road. The storm passed by, I stayed strong. I'm still standing, moving on. I'm still standing. Guys, are going here ke tlo rapella batho tsatsing lena a ke batle le re senye nako guys. Let me pray. Modimo wa ka, we thank you for this opportunity. Modimo wa ka lokile, we thank you for this beautiful day you re fileng yona. Modimo wa ka lokile, we thank you so much for everything. Modimo wa rona ya lokile, we thank you so much ka ntho engwe le engwe yo re etseditseng yona, protection. Modimo wa ka lokile, provision yo re fileng yona. Modimo wa ka, we thank you so much ka ntho engwe le engwe. Modimo wa ka la le matlohle re a leboha ka nnete ke ba tlo bua le shano engwe le engwe
yo re thuseng ka yona. Modimo a ka lokile hona le batho ba ile mesebetsing ba khutla o ba protectile, hona le batho Modimo a ka lokile bao hona ba ne ba kula maro ba thusitse ha ba shwa. Modimo a rona ya lokileng. We thank you so much ka ntho e nngwe le nngwe Modimo a ka lokile. Re tlo qala tshebeletso re o kopa re thusetsa tsenena o itlotlise ka lebitso la Jesu, tlo fodisa batho, tlo lokolla batho morena Jesu, tlo nyupisa mesebetsi yohle ya baloi. Modimo a rona ya lokile o tlo blessa batho ka dintho tseo ba di hlokang ka lebitso la Jesu Christ of Nazareth. In Jesus name re a leboha ntate, amen. Guys, ke kopa today ke tlo rapella batho, if o batla promotion, if o batla mosebetsi, if o batla ntongwe le nngwe ka nnete re tlo rapela. Thank you so much. Re tlo share lentswe la ntate Modimo. Guys, in the past ke le bone bontate Bia, ke le bone Matthew Bia, ke le bone kaofela lona guys. Ke ne ile ka Facebook Malindis, ke le bone kaofela, ke le bone ka TikTok, ke le bone. But a ke kopa se ra nka nako e telele because ke batla tlo rapella batho. Ha ke tsebe hore le hopola hore ne ntse ke ruta ka deliverance and then be ke tloella. There's a one lady yang khutliseditse ne ke sa hlole ke tla ke kena show ya Tuesday, and then one lady abanehela honna ka 2000 e bila mbolela wa appreciate the way ke mo thuseng ka teng. Abang jotsa tate moruti November, you are playing a huge role maphelong a rona. And then abang jotsa hore ke na kereke somewhere ya moruti o mong, but I felt hore ke tshwanela hore ke appreciate it because of mosebetsi o yetsang. So that thing ila motivate haholo. Okay, hona le batho ba ntse ba gona ho realize ntho ntate Modimo a yetsang. So because of that lady, that is why ke khutletseng, but otherwise ne kutla ke drainer fela and feel good your icon. This is too much for nna. Ka Monday ke na le show e qalang ka 7 o'clock go fihla ka 11-12 ya relationships and marriages. Again Tuesday ke na le show yan e krutang ka prosperity ka 7 o'clock ke tswa ka 11, and then Wednesday ke na le show yan ya 7 o'clock, I mean ya 9 o'clock ya Motho FM fihla ka 10. Thursday hape ke rapella batho ka feel hore this is too much. Ka usane hape ke na le like Friday ene ke etsa, then be ke feel hore this is too much and I'm doing these things dinga nako ya ka, I sacrifice so much ka feel hore ka batla mix ka di 12. But this lady ha qata we etsa ntho, that's when ke realizing I know hona le batho ba kgonang o appreciate. And then after that ke bone hona le batho hape ba nehetseng ka Tuesday, the people ba nehetse just to motivate them, because ne ke ruta ka hore sometimes it's very important who appreciate about. So ka net ke le banta to Modimo, because of after that ke bone again hona le batho ba nehetseng. I really thank God ka bona ka net ke le banta to Modimo, ke bona batho ba entse gore ke be ke feel or no, let me come and do this show. But bana ba appreciate le batho ba nehetse ka net ke le ba Modimo le bless guys. I still repeat again before ke le ntse to Modimo, it's very important to know how to appreciate and to motivate batho ba re thusa. Emong ya bapalang role e bohlokwa bophelong bao, tseba ho mo appreciate and then how qetile tseba ho motivate. Ka etsa example ka re most ya batho ba sebetsang, people they don't understand why ba fuwa salary. It's a system e sebediswang to motivate motho ya sebetsang hore a theohele. Number 2, it's a sign of appreciation. So when you sebetsa o fuwa salary because it's a sign ya ho motivate you. Ya bobedi, if o fuwa salary, it's a way of appreciation. So ke be ke ruta ka hore it's very important to remotivate, re tsebe motivate batho. Abantu ba motivate abazalwane, batho ba re thusang ba motivate. Learn to motivate batho ba o thusang, whether ke mosadi wa hao kapa ke monna wa hao kapa ke boyfriend kapa ke girlfriend. Learn to motivate every person
ya bapalang role e important bophelong bao. Ithute go motivate batho guys. Ithute go motivate batho. Ithute, and when you appreciate a person kapa o motivate motho, check the efforts also a di etsang. When motho aya all out and then I etsa the efforts when now can some appreciate every time o sna ka effortless libita effortless ne when o fela time ke tle ke a leboa, but motho yena we are all out o etsa the efforts wa bona like nna every time ke tshwantse ke tlwele everything ha ke tloetsa di show tsena I need to leave everything ke tlwele mabaka ke tloetsa show ya I pay Wi-Fi ke patala Wi-Fi ke driver that lady also lovely ke tshwantse ke mo drive ke mo deliver ke mo ise ma dulang teng, and then ha ke rapella batho ka passion le a tseba batho ba nhlolang ba nshebela ke rapella batho ka passion. So we cannot when batho ba etsa the efforts rona be re batla ba appreciate nje simple and matle oburno aindi abulena ngiyabonga but motho yena aye all out. So thank you so much. So ke Thursday ya ka ya pele again ke qetetse gape, this is my first day ya ka ya pele ke rapella batho ho yona. So today again I'm going to pray for you guys, and that Modimo le thuse le thole mesebetsi le thole di promotion le be le financial breakthrough Modimo le thuse. So this is our first Sunday. Next about next. You are been a funny next bazala. Next we no go talk about next. Go talk about next. Ne go talk about next right. Yo, kirai kon. Show then attack on Monday until Friday. Yo. So thank you so much. Guys, ki go pare bue. One only this thing in a kiruta ka yona last week. Not last week, last year. Thank you so much, guys. Ke di shebile ka ofela halona disable KB ka ofela ke di shebile guys. Only this thing in a kiruta ka yona. Yeah, stagnation and delay and poverty ka ofela, and then tsetliso nkibului. Nekiruta kamtu every Thursday bendifundisa ngobuthakathi kirutaka the spiritual attack every Thursday nekiruta le no ke gotlile hape obon. So this thing here, the spiritual attack yo akhonto abantu bayithatha kancinci ngale obona if it into batho ba inkang hanyane ke the spiritual attacks. Yes. I remember ke ne ke tsamele le Prophet Rurisa Rile Durban. Then I reached Durban. There was a night prayer more in a Rile. So night specialize I got deliverance. The specialize and get deliverance. Deliverance is to pray for these people but I need the evil spirit. Lonaba Choro Balanibas, need the spiritual husband, spiritual wife. Kidi spiritual attack ezo zinto lona batho ba lo rambaja nina ba phupha ba besike ndoto dikidi it ene kidi ntse serious wena o lora uja o lora robala le dintho so ha ke le Durban Rorisa priest mo arera then ka nako yele ke ba mpitsa ba le nna ke rere ne then ke ma pulpiting ke rere but nna ke bua ka di spiritual issues wa bona ha qetile ke shapa deliverance ke rapella batho yo guys most ya batho ba ne ba ikile bona ke re kenya bona abanyalo most bo usiba ba tle abathatanga most baba holo ngo mama ke bo mama ba se ba hudi mpotse why ba sanyala most baloi ba Durban ke bare si bopha imishato yabo ngentsila zabo
ka ditshila tsa bona ba re reng ka ditshila tsa batho re tlama maphelo la ntse o qhita amanzi ntho ne o qhala metsi then wa qhalle strato and then kapolo wa qhalle somewhere most ya batho ba ne ba le mo guys boholo ba bona kerekeng eo ke ba lo ba bua re no re tlama maphelo a bona ka ditshila re nka ditshila tsa bona ba qeta o qhala metsi sithata lo ntsila yabo ka qobile se ba bopo. So most ya batho ba sa tsebeng hore danger ya o lora oja o lora robala le dintho o lora ona batho ba ngata ba itse bore dangerous go loka ntho very dangerous batho very 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 dangerous ntho ya o lora oja. That is why rena le batho there is no progress in your life awuphumeleli hona le batho ba sa tsweleng next o fasitswe spiritually so bochiwa o tlangwe ba lo ba tlame spiritual hona le batho ba na le financial problem a serious financial problem gore le tseba financial problem guys o sebetse batho bo sna le ile cent o phangele but every month when you don't have any hauna la ile cent hona le batho ba le spiritual ba na le financial challenge abanye benu actually most of you le tlangwe ke ballo ibani thakathile and bani better ngento one ba le shapa ka 21 lora oja lora roba la lento lora o fasua ya bobedi le lora le the spider web sometimes ibile tsona le di lori the spider web fumane ha o tswa o se o tshwara ke di spider web in di tshintsi impukane izihlala dia udula wena ka tlunya hao hona le mati le ditweba magundwana a dutsing ka tlunya hao ka jar ka o dimantlo hao hona le maphoi amajuba a hleli phethe kwezindlu zenu. Those are the spiritual nto le bitsa ke di spiritual ke di monitoring spirit di tshintsi di magundwana ditweba ke di spiritual ke di monitoring spirit tse monitor maphelo a lona. So ho lora uja ho lora roba la lento ho lora unwa ba o kinya ntho re bitsang sqitho di qacisile ke hlalositse nako nge fitile ka sqitho ke eng that nakutho ufake isqitho ha o kentswe sqitho ufakwe into echitha yonke into yakho if ukalora uja kapa lora roba la lento kapa lora unwa kapa o tshwarwa ke di spider web kapa o dula ke di things o kenya ntho yo things sqitho purpose ya sqitho nxa ba kufaka isqitho ba qhala ntho enngwe le enngwe ya hao ulora u kissa your ex boyfriend kissing ulora u kissa sometimes ba beya something molomong wa hao so that whatever you will buang is ka ya exist ba gona ho tswana jo na ke tsebe ntho motho ena ngotsinhle ke le ka o e bala ntho ena ha phuti ayaya ndiyazi le nto ibhalele ake tsebe sifapane ke ntho o sqitho. Okay, now how lora okay ke a bona now how ba o kentse sqitho into le sqitho ha re qala impele ka sqitho ke eng sqitho ke Xhosa nxa kuto ufakwe isqitho ha ke qhala metsi a if ke bula metsi ana ke wa qhala ngeSixhosa ndichitha amanzi if ke qhala oli yena ka Xhosa ndichitha ioli ke qhala ntho nngwe le nngwe e qhalang ka Xhosa uyachitha. Now how ka to o kentse sqitho kapa wa yang akeng wa ba le sqitho you must know that ngaka be o jetsa hore kentse sqitho you must know that o kentse ntho e qhalang everything yao o tlo kenya ntho e qhalang lenyalo o zo faka. That is why most about one and the spiritual husband ke le a tseba gale ke le ruta mo most about one and the spiritual husband bana di challenge ya o se dule di boyfriend tsa bona di dule most ya about one and the spiritual husband most ya bona
boyfriend tsa bona di dula. Most ya batho ba nang le spiritual wife, most ya bona di girlfriend tsa bona had the relationships about one they don't work. I disabet. If you have a spiritual husband, spiritual wife, yo was a shalosa hanke papa. So now when you have a spiritual husband, a spiritual wife, if you are in a relationship, a tried relationship, next. If if you are in a marriage, if you have a spiritual husband, spiritual wife, fail. Because spiritual husband, spiritual wife, so faki street in the dark night jonga nje ikdinekele monna wa o sheba fela ba utinela mosadi wa o sheba tshena utinela. That is all na le batho ba lwanela ndi petty issues, ba lwanela ndi ntho tse siko nilwe le lwane le be le arwane. There are people who are fighting for small things, ba lwele into ezincinci abanye bada bohlukana guys. I don't know ke rapeletse batho ba kae ba lwane go fihlela ba arohana. Istrito guys si dangerous. And how about ukintse sona le mosebetsing you are going to suffer. Everywhere you are going to suffer. If you are running a business, you are going to suffer. Now, babang strito sa bona siya bona. Babang when una li strito, o tlo bona ka rashinyana mo mahlong a hao. O tlo bona o tswa di peisinyana mahlong a hao, babang ke di black spot. O tlo bona o tswa di black spots mo mahlong a hao, babang ke di peisinyana ape busweni. Babang especially basadi bona when baloi baba ke just moruti o bua nnete nna ke dula ke tsamaya le tshintshi hohle mo ke tsamayang teng. Ke monitoring spirit oma. That is a monitoring spirit. And e tlo go jwetsa monitoring spirit operator jwang. E monitor ntho ngwe le ngwe e buang yo we planner. Ha ba qetile ba stop a ska etsa. If una le dintho tse you must know that nothing will happen in your life. Nothing. You will try, you will do dinto. Body faster because monitoring spirit iya ka tsintsiena e mametso planner ing e mametso bua ing ha iqetile isa report ho batho ba I rommeng. Le nna hle yo Lucia are oma Francina le nna hle yo ke di monitoring spirit dinto tsena. So that is the biggest problem. Ne ke re ke occupy qetella but ba bang strito sa bona se dula mahlo. O tlo ba le di pimples nyana, o be le di pimples mo bomon, o be le di pimples le mon, o tholona le di ba bang ke di black spots nyana mona. Then ba bang ho batho ba bomme one o tlo ba le something like a rush ka mo private nyao, o tlo hlohlelwa ka mo private nyao, o tlo utlwa ona le rush. Ba bang o tlo ba le discharge yo sa understanding, o tlo ba le discharge yo sa understanding. Ba bang o tlo tswa ki se ke rush ki discharge. Ba bang o tlo ba le smell, bona le batho ba le smell di private tsa bona. And wa try wa hlapa o yetsa everything but you have this problem ya smell and then una le problem ya discharge, una le problem ya rush. Oti baba o kentse strito, oti baba o kentse strito di private nyao. Now ho batho ba bontate how it's about olowa ke man cannot confront the person. What's about that ma confront jwang? But tshwantse you I don't know o botsibile jwang go olowa ke man. A ke tsebo o blelwa ke man. Maybe o tla tshwanela request maps ke tlo kgona understand it because you cannot go to somebody borrow a lawyer or one because you must remember buloi bu spiritually motho lawyer spiritual. So the sad part you cannot go to somebody osina ntwe tangible bu fika one lawyer when it can le egale qabanya una le right ya ora ka wisa court una le right ya ora ka bua ntho because
ke molorile. Okay, a re ke molorile e ka roka ntlhalosetsa gore o molorile a etsang so that re tle re kgone o di checka ntle dintho tsena. And then a gore ke nke this person morato wa ka re teng Hi pastor, nna ke motho a ntse etsa ntho tse kaofela. Ke mme wa motho wa ka. Ha nrate. Jwale yaba ke mo lorile ka makgetlo. Okay. Ka makgetlo. Wa jwale ebile le nno o sabile a fasitse motho wa ka ha ra kgawana ha re sa lwana. Ona motho itsa ke sa o batla. O itholetse fela jwalo. le nako ka ile utlwana le motho wa hao. Selemo. Okay, o nona le spiritual husband wena, o nona le ntho no robala le wena. E la nketsahalla ha sentse re tlo kgawana ntho e la nketsahalla Ha le sentse le tlo kgawana and e stopile no kapa ntse tswela pele. yo no etsa la fa ntho tse ngata bo se gateledi ntho e ngwe le ngwe ka e fasitse e ngwe le ngwe. Yeah, no ke tlo thusa o swaka. Oh, ke tlo thusa. O tlo thusa ala today. Ya pastor. Ke tlo thusa ke tlobelela re tlo etsa jwang he. Okay pastor. Okay, morato wa ka. Guys, ke tlo okay, Kwanele, my friend Kubonine, I saw you. Mokgotsi wa ka. Kwani, November. how are you, my sweetheart? Happy New Year. Good, my sweetheart. Happy New Year now. I haven't spoken to you this whole 2026. O tla reng o ntse le lekisana le fake marriage? Wena le lekisana le fake marriage o tla phumula jong. Batho. A go ra sebetsa le fake marriage le fake pastors e wa re duba hle. E wa re duba mosadi tuwe hle. O go thole It's a blow next month. o go thole monna konele go gawele le baruti di fake pastors hle go thole monna. Ke nana nthetsa gore le lekisana le fake pastors le di fake marriages ko re wena ona monna and ha o qetile o motle mara o qetile ona monna haona yo ko haona ha le mpotsa tsepo yaka. Yeah, but get a mola vele kribara kliwani wabona she bona ki problem wabona. Ana ba itse tshwantse ke nyale moruti. Ngale ba modimo ka thola monna moruti o tla tloela show yena ha o ye re tina yena ya fake pastor. Me bu hloka nna o hloka o nyalwa ke nna wena o hloka Wena go November we tsa tse makatsang. One day you sharp, more today you sharp. Other days you are very musadi, the makeup. I never get on. I never get on when I'm friendly too much. When are you coming to Bloom Muscat? I'm coming to Bloom. I was supposed to come this week and then it didn't happen. So I think next week or the following week, I'm coming to Bloom. Uzangixelela ne. I will definitely tell you because I have your direct number. Okay. Mara, kita Bloom. When I get to if kita kerkenya how utlo prepared, utlo preparing karu musadi, preparing makeup, utlo how. No, I will never do that. And I hope I will tell when I'm going to get the fake pastor. Nah. No, kita po bang highway, kita po bang. We're supposed to come this week, and then I think they postponed it for
Not this weekend, the following weekend. Okay, my sweetheart. When I watch how I expose a coin, when I expose herself, when Haruna Hanabari, Kimuru to our or not I get exposed at Lar. For a class, so it's a tango. And a mutoring Molela or a phone Neleka, out of Tanya, because when I was yourself. So how many mutoring Molela Comodala Barrier? After November went to one to remove. Yeah, na. I get Jola make our joint about Waking Yaga, let's make your Jola straight. How much talker last night about just a little last night, not you faking. I'm Pastor November. I'm to join Lenamunian. What is something? Kikonya, Kikonya last tape, polygon. But close to Talandina, Luen. Kikosan. Because Mutuka Walari, Mutoruna para makeup, para Mubon. Murutuaruna para the quite quiet, Ramubona para the quite quiet. Murutuaruna para the underwear, Motohong, Ramubon, and then what? You know, you know, I cello fella for an hour time, so translating. I'm not so when now, so fella, we want just about for reality show you how we want. Because now the characters say 20 more Harawen. Originally characters a guy is a twin. Today, Umuruto Sompea, oh, I could me after 1 hour. After 1 hour, I could me to the makeup kit. Get a popo. Oh, I say, but I could me next thing to like them go Jaivela Mona, open the quite girlfriend their house. Yo. Kwani yo what they see, what they get. Yeah, no, can be. Good luck to them. Good luck to them. But however makeup, what does it mean? November. I get up bloom, get a fella to have lunch with you. I want to next like to a how, but what's it's No, thank you so much. Stand with some guests out here. Take care. Bye Bye, my sweetheart. Have a blessed night. Sharp. Yasu, you're negative. My bitona and la tata, not melang. The kind that doctor. Retailing camera to a waka. Retailing. The young ones about Canelets and go to protect or need a protection. What's I be loud? What's I be loud? And give a winner what you made is a correct Milaka Mehayan. What can I gonna go a house? What about you fake giver? No, you go back. No, Kim Hotswaka Papa, Hulu, no monomer, Kim of Kiana, one fake pastor, still a fake marriage, one more love. Kiana, one more love, and fake marriages. But one about Sankan, Banyala, Lima Sadibama South African, Kiana, show ye. Okay, I was right. Kiss up, Miss Caton, all right. I was a sharp. Kitorapel about it. Sharp Miss Catabor. Yeah. Okay. Thank you so much, Cornelia. I can see you in gift and Miss Cat. Thank you so much, Anderson. Guys, I'll put the link today so that you know Ukalela or rappel about. So I was explaining that into the scripture, guys. Dinto di Opupusicha. Guys, Dinto scripture has a full of Tatoganye. Abana, once Ulora Oja. Ulora unwa
uloro roba la lento. Ezo zinto zonke, guys, they will destroy your life. Zawumosha impilo yakho. Now, here is the biggest problem esinayo. The biggest problem esinayo. 99% ya dikereke adietse deliverance. 99%, including the tsena tsa lona tse le di tsamaya. E kawene zambayo adietse deliverance. Le tsena tsa baruti ba lona bo prophet adietse deliverance. And that is the biggest guys. Wabona aika ba eating challenge e re nang le yona. Most ya dikereke le baruti adietse deliverance. Now to tell you something, can't be different. You could put something very quick. You could put something very quick. Very quick. I'm coming. I've been down more than once, felt the weight, felt the pain, but every time I fell, God helped me stand again. I'm still standing by the grace of God. I'm still standing on a faithful road. The storm passed by, I stayed strong. I'm still standing, moving on. Some nights were long and cold, some prayers felt delayed, but I never walked alone. God showed me the way. I'm still standing by the grace of God. I'm still standing. Here's our biggest problem, guys. Kitibokwa. Kimon, kikupa kikalem. Exodus chapter 3, verse number 7. Kikupa kikalem. This is our biggest problem, guys. Kereke tenga tadietse deliverance. And that is why most of us, most of you, le safarang. Guys, abataka tiba vale mi chato. Na abantu ba balui ba kwetsi manyalo abo. Kukobantu, thank you my apostle. Thank you so much my biggest friend, man. Thank you so much mngano. Guys, most ya batho basadi ba bangata messieurs I sale unto requester. I sale u requester morato ke kopa kempe kunga. Guys, do you know that abantu abaningi manyalo abona fasi tsona le batho ba kore awuchatwa kore you are struggling akobantu bakuchata. Do you know that, guys? Imichato eminingi bochu but mona le batho ba manyalo abona tshwere but ba propose abaqetile banyamela o kopana le motho o rata unta ukuthande a rate meaning a disappear a tshone le kopana le batho ba le rata abantu ba vele umuntu a disappear a tshone. Promotions, guys, businesses zibochiwe, abantu babochiwe.
You know why? Because nowadays jealousy about it is udim. Namhlanje re jealous etswa ke di friend tsa rona, re jealous etswa ke di ngabantu akwethu kuri bana ba lona ba o jealous. Sometimes I get rappel about you will be shocked I get rappel motho ba lo ke mme wa hae umtataka to mamakhe. You will be shocked. You will be shocked I get rappel about motho ba lo ha ke mo rappel the spirit be di manifesta ka motho ba lo ba bua ba rise mthakathi ha ke botsa o mama o bo bua mme umama wo mntu mme wa motho ba rona ke nna mai ke mo tlanna ke ba tlongwana so here is the biggest problem esinayo. We don't have churches and deliverance asiko asina bafundisi abayenza deliverance. So to an extent when you ask about what is the deliverance about to be deliverance again, most of people about to be deliverance. When you go to Wesela it's deliverance, ZC it's deliverance, Faith Mission it's deliverance, Assembly it's Roma, no deliverance. Fura, no deliverance. As in that deliverance, most holy Messiah of South Africa, of international had yet deliverance. That is why nowadays, Baruti Bana, most Yabana Babaleti prophecy. No, Abafundis Babaleti prophecy. You know why Bamatesi prophecy it is? Because prophecy is simple and matrix. I see your husband. I see your husband is coming. And but prophet Abana Bali Butsa Pil, who told him Mutanza, are you married? No, I'm not married, man of God. Oh, are you working? No, I'm not working, Kappa. Yes, I'm working. Oh, where are you working? No, I'm working to what government in. Then call him Mutato prophet. I know I see a husband. Do you have kids? I know I do have two in how. So most about routine nowadays, Baba Leti prophecy. Why Baba Leti prophecy? It is because a prophecy is simple and macro in Nandiland. But the biggest challenge is deliverance. Ayiko. And guys, 99.9% about Mapilabona need that deliverance, including Lulu Nabatbanshability. 99.9% abanye benu needing deliverance. That is why as much you say better, but your progress, your achievement, they are so slow, and you are working very hard. Abanye ni sebenza nzima, but there's a delay in your life, and some of you don't even know that delay. It's also it causes spiritual issues. Delay can cause spiritual issues. Number 2, bakuthakatha impilo ime. Okay, you kube ne delay. Kapa ube list technician. So, what is deliverance again? Here is the deliverance. Exodus chapter 3 verse number 7. Yaba murena ori ke boni matshwenyo a setšhaba saka. Se Egepeta ke utlwile selo sa sona se ba kwang ke ba hlorisi ba sona. Mme ke tseba ditlhokofatso tsa sona. Ke tlo araba lebza. Or what do you do on deliverance? Deliverance, it's when you pray for a person, then the spirit. It's a deliverance. When you pray for somebody, and then could take a demon, the spirit mutabue abue. If you know Simam Kerekeson and Liam, Mama Kuba. When you pray for somebody and then who the spirit dintobe di buaka oyena, sometimes baba mbayawa ufumana mutanza arro la fasi apitika into be to deliverance. Now and then so take my thought here na him. Get into a safari sambat. Exodus chapter 3 verse 7 reba murena uri kiboni matshwenyo aka. Kiboni matshwenyo a setšhaba saka se Egepeta ke utlwile le sello sa sona se bakwang ke bahlorisi ba sona. Abare ke theohetse lefatsheng ke verse 8. Ke theohetse lefatsheng ho tla se lopolla matsohong
aba Egipeta ho sisa ke theohetse lefatsheng ke hona o tla se lopolla matsong aba Egipeta o se nyolla naheng eo ke sise naheng e batsi ke sise naheng e ntle e batsi naheng e phallang mahe le lebese ke batla hore mang naheng e phallang lebese le mahe a dinotshi ke kopa le mamela hantle lo ja ke sa balang ntate modimo o re ho Moses ke file ba Israele Kanana ke ba file eng Kanana ne are Moses ke file bana ba Israele Kanana ne dikala nindive bazalwane ne ke kopa cheka something fela okay Ijazatiena haibuinte I have come down to rescue them from the Egyptian kene ke ba ne ke na me translation ina e bua ka from yaka ya Sesotho ere ke theoetse lefatsheng o tla ba lopolla Thank you so much Apostle for explaining this whole thing. Now ke go mamele when ndate modimo o fa ba Israele Kanana dikana nindive modimo o fa bana ba Israele Kanana when o mametse statement ya ntate modimo o re ke ba file Kanana enang le mahe a dinotshi le lebese le phalang a fertile land modimo re ke ba file lo mar ha qetile ntate modimo are but Moses these people ba hloka ho lokolwa matsohong aba Egipeta ntate modimo tshejwa o te ke ba neile Kanana but still ukuthi ba fike eKanana hore ba fihle Kanana ba hloka ho lokolwa matsong aba Egipeta itso jwalo ka Sesotho saka ere ke theohetse lefatshe ke verse 8 ke theohetse lefatsheng ke ona o tla se lopolla matsohong aba Egipeta now ntate modimo o blessitse ba Israele ka Kanana o ba file Kanana o ba blessitse ka a fertile land milk and honey ba fuwe but the problem kukuthi abakwazi uyifikelela abakghona uyifihlela because of batswerwe ke ba Egipeta now ke kopa demonstrate this thing ke kopa demonstrate guys skela tsamaya ke kopa skela tsamaya please skela tsamaya on a faithful road. The storm passed by, I stayed strong. I'm still standing, moving on. I believe, I hold on. God was right all along. I believe, I see clear. He was with me every year. I'm still standing by the grave. now here is the thing here now here I can love on the mates now and then the spiritual the internal the spiritual the operator so when then there is something a whole dilemma pilo bahao. You want to go this side, but there is something a whole dealing with pilo bahao. Get a sense now. I hope you get a sense. Kukhabant when
the spiritual attacks di sebetsa so most of the time they hold up bophelo ba motho so. And now what is painful kore ntho tshwere bophelo ba a we bone but o tshwerwe o botshiwe. Now ba Israel bana ba batla o ya Kanana mar ba Egipeta ba ba tshwere. Now ntate modimo re Moses ba Israel ba hloka ho lokolla ntate modimo re Moses ba Israel ba hloka ho lokolla matsong a ba Egipeta. Now nansi into betha abantu abaningi spiritual attack di operator so o tlo feel mare you o batla move but there is something holding o batla o funa kuya somewhere but there is something and sometimes o feel ya hore o tlo mare there is something holding whereas London why tseba njo o tlo mare there is something ekubambileyo. It's terrible, you can't move, you can't, and you are trying, you are uzama zonke izinto ukuthi utloro wabata uya somewhere kaphela, but there is something holding, and most of us guys siphila lompilo, and that thing bazalwane it's dangerous. According to Khungunjangale, utoloro you are capable man, you are working, and you know what is painful. You know what is painful. Nazi zenzeka. Kura how feel or into taka get ububa into pulela mbek every time. Una linto e khutlisetsa morao. Most of us zenzwa kabataka into zinjam. Dietswa ke baloi. Most of us, most guys, long zenzwa kabataka tubuninzi. It's most when success, most manyalo relationships in the critical imichato. Every time when I hold to bupilomba anali the intention nini mutu no sachinchile usabila nyamets. Every time when there's a promotion in your work, then when I fell a tiki promotion when I we told because banengela yosbo pabataka. So one, reshoka tribute on deliverance. Now, deliverance, you know what is the problem about deliverance? Deliverance is not for everyone. Like I said, deliverance. Most of churches are deliverance. Kukwabantu abagulayo, about to buy kula, about to buy Robert in the patient, about to buy HIV positive. And you know, abataka to bafaka about the AIDS, bafaka about the TB, bafaka about the cancer, high blood, kaufela, baloi, bad destroyer, mapilo about to cut the thing, including leading sick. Is it cool over Zalani? Then talk about Tagat and about Tabanija by Yazulond. Let me show you this thing. And in Kilaka last year. Bukaya Luka chapter. No, Mareka chapter 5. Mareka chapter 5. Kidu last year, but you your night before I go somewhere. Mareka chapter 5. Irim Iriama Bafika Kamuse one Ulisa na yabaharase. Yar ha Jesu a itswa ka skepeng. A kopana le monna ya nang le moya o ditshila. A itswa haramabitla. Mo aneng a phela hona teng. Let me ask you this question. Kubani umuntu obhadlileyo ke mamuthi ahlalifileng yani ngakadlula amabihleng kubani umuntu onovuka nje ohlala emangcwabeni but moya odithila umoya ongcwele uthathe lo muntu moya odithila umunkile wamuyisa poverty. Guys, let me show you this thing. Obana moya odithila okhona uyetsa nje moya odithila okhona uyetsa nje Moyolitile, okhona etsa tje. Moyolitile, okhona etsa so. Moyolitile, okhona etsa so. Kwena yo, ke moyolitile, ke moyolitile. Buelo, moyolitile, okhona o decide.
o ya kae. That is why if you are saying November, you are lying. Moyo di tshila go gona etsa di decision for maphelo a rona. If you say November, you are lying. Most ya lona le keni dikolo mara ho sebetse mosebetsi o batlang. You don't work mosebetsi o yetseng sekolo. Abanye beno, you are trying so hard to ba le tšhelete mara ona yona. Baba Baluna, you are trying so hard to run your business, mara I say it. Baba, you are trying because moya o di tshila o gona ho nkela batho diqeto. Now what monna ono we thought adula mabitle ka baka la moya di tshila. Akayanga kube funa. Haya mabitle check your speaker. I don't understand. I'm not sure. Speaker Saka, say right. Something's wrong. I get to even say, I get to just if something is not right. So, Moya Odi, this man, Aka choosanga, he did not choose or Alodula Mabike. But Moya Odi Tila, Umunkile, or Misa Mabike. That is why it's in a bantu. Bafoot and a level because of evil spirit. Because I can't, no one can just wake up in the morning. No man, guys, can somebody confirm man? Can somebody confirm, please, guys? Can't speed different. Can't speed. Is there anybody who can confirm or Speaker Asaka has right? Buale Nashibazana. In a Lebona. It's fine now. Okay. I don't know what happened. Right, you know, ne? Right, you know, Ishap no. Okay. Ka TikTok on Ishap. No. Where's Alanja? Okay, let me see. Okay, I will keep you. Internal tata guys, kitime fene now. Internal. You on and off. Ijuan no, Ishap. Ishap ujuan, aki shore ki. Ishap ujuan, like bata utibaru now, Ishap na. Otohal, okay. Emung hape, why confirm? Somebody who can confirm that. Ishap ujuan. Right in it? Yes, Pastor. Okay. Thank you. So, Kirihem, how hona I think it's your phone, my cause a voice here. Okay. Yes, Murut. You're right. Okay. So, thank you so much, guys. Now, Kirihe, kito rapela batu, kikupa rapela batu now. But now, kibata utawure. How hona mut? I can't come to no vukek saying. How hona mut ya katu amfera bachuza bufuta. Achu zinkubeko akeko marbalo yaba fikini ba khona utlama bophelo ba bopimpilo akini ba khona o yetsa the decision evil spirit di khona o yetsa decision for your life. That is why you will survive when ukathola deliverance. Kukho bantu hona le batho ba di maphelo bona akeke aba right until muthola deliverance. Until Deliverance king, it's when mutau rapella, then how qetile, and then matimona among I am manifest, but among I am manifest. But here's the biggest problem. Like I said to Gutabong, abafundi sabanye abana quotes or ya deliverance. That is why Moses, how about Exodus chapter 4 verse 1? God had to go parabalento Ikarikabekina mutakhono ngompalla ka English he watsiba nkarikabele khono ngompalla ka English ke go obale Exodus chapter 3 ne 3 verse 1
ke go ba re ba le ntho ke ma o tlo a ke la o pla ke tse ntate modimo itse Moses bana ba Israel ke ba file milk and honey a ke la o pla ba tsana hore ntate modimo itse o file bana ba Israel milk and honey. Now here is the thing, the biggest verse is dangerous. Utlwa ntate modimo o reng verse number 19 o re fela ke a tseba hore kgosi ya Egepeta yo mamela tabela ntate modimo re Moses wa bona bana ba Israel ke ba file milk and honey. Verse number 19 fela ke a tseba hore kgosi ya Egepeta e ke ya le dumella hore le tsamaye ha e etswa ka matla hore e etse jwalo. Now ke kopa mamela ntate modimo bolela Moses or Moses as much ke tseba hore bana ba Israel ke ba file milk and honey and live a fertile land, but the problem or I know hore kgosi ya Egepeta ha itlo le dumella hore le tsamaya. And guys na namhlanje there are people who will never allow you to succeed to succeed. Dinthong tsohle kukho abantu ababhizi ngempilo zenu. That is Pharaoh wila itshwetsa uye waqala ukuthi abantwana bakwaIsrael akhapha bazoya khona. Pharaoh nasabatla ibile ntate modimo nyu modimo tsibile ra Pharaoh a tlo dumela bana ba Israel ba tsamaya uyazile ha ke tsebe le nkutla ba tsamaya ne ntate modimo tsibile ba tsamaya a ke tsebe ke mayetsa ke kopa ke pale yona ka English yaka ya sekolo se ke tsamaile and es ke la njudge. How about Exodus chapter 3 ka English verse number 19 but I know that the king of Egypt won't let you go unless something forces him to do until hubale something that force Pharaoh. But I know that king of Egypt won't let you go unless something forces him to. And Mudimur, Pharaoh had to do until a forsua. Now that's when deliverance can do. Now, and that can't about it. Mare Pharaoh kaselukule bana ba Israel fell. Let me anoint Moses. That is why when Exodus chapter 4, the heading yatenga English, the Lord gives a great power to Moses. The Lord gives a great power to Moses. Mudimu had to anoint Moses. Moses atlotse hulukula bana ba Israel. Yakweta. Moses had mudimu ila chanara amo anointed because but Pharaoh had to dumela bana ba Israel by Egypt. I mean by Canaan. Pharaoh hunale about to even today guys. Abangeke bakuvumela uchatwe. There are people ba sa tumudumela onyama. There are people ba sa tumudumela ubona una uli happy. There are people who are not going to allow you to succeed to phumelele bakhona sana. And some of you are never born. Kidi enemy tse silent, tse thuti, tse tsamayang le lona, tse phelang le lona, tse le jang le tsona le phila nalo. Silent enemies. Tse tsamayang le lona tse phila nalo. They want abangeka banivumela. Mudimu jetsa mo sire ke tsora Pharaoh akase ba dumela. Unless guys, unless something forces him to. Unless ubale something. That's when deliverance can ante. That's when deliverance can ante. Yo. I get to my young good girl. I get to my young good girl. Not about. They will never allow you. That is why some of you una didn't totally achieve them but chiki didn't do this in.
dintho di senyile cooking those mosha kanje in your life ya o qeta it will make your sight nice. Okay, Mazeli. Okay, thank you. Nguwe lo elivela apha mfundisi wami. Thank you so much, my prophet. Thank you so much. So, that is the problem that we have, guys. We need deliverance. Let me take. Okay, scripture said this. Luka chapter. Luka chapter 13. Verse number 10. Luka 13 verse 10. Jesu o ne a ruta ka ho enngwe ya matlo a thapelo ka Sabata. Ho ne ho ina le mosadi ya nang ya bileng le moya o moholofaditseng. Thabiso kukamo. He mona thabiso mano mpolaisa tlala hle mona kukamo man. Boy, ska ba bolaisa ntata o tlala moshimane wa ka Thabiso. Ska ba bolaisa moruto o tlala. Ska ba mpolaisa tlala boy. Ska ba yetsa ntho. You must make sure that you run hela ntata. Make sure that you love sa kekereke o le hole. You make sure that you give, my boy. You make sure that you give, so that I must always remember you, and I must always pray for your businesses. My boy, I'm so happy to see you. So, Luke chapter 13, verse number 10. Jesu ne aruta ka ho enngwe ya matlo a thapelo ka Sabata. And then Iberim, hone ho ena le mosadi ya bileng le moya o moholofaditseng. Ne for dilemo tse 18, for 18 years, Ali crippled. That woman was crippled. Enga kuliswa nga sick. Mosadi o na sa kudiswa ki sick, but una kudiswa ki spirit. Yeah, guys. Do you know that you're 8 year regiso? Nane litibor 8 year regiso. Nane litibor stroke ya regiso. Nane litibor TB ya regiso. Una le sick ya AIDS, but balora ba jaba biking your AIDS. Ufumano le HIV positive nje. Ulore spiritual husband baba ukinya AIDS. TB cancer. Negrapela mosadi mo ba mo kintse AIDS. Babu ba re tlo hilata Limpopo ka ki 250. Rekile 80 eno ka 250. Then be re mo tshisa yona bosiu to room. Then stroke basking, high blood, se athengiso ke into tse rekiswa. Tseding dia butswelo. Ho tshwana le street se seng se ya butswelo. Abanye ba se vuthe le street. Abantu ba cause ba khona ho heletsa lebitso la hao. Ba cause kamala kuna ba qobile ba butswele powder. Oh, street tsa mo ke na ho mama NSCI. So it's a serious problem, guys. Ke go ba unjetse wena experience e. Ke go pa nka batho ba ke na requester unjetse wena experience e. Ka speed. Requester unjetse o experience e. Guys, liskela le balore kaneti liskela le bala ne ke le ngadile but ke gotlile ke nenwa ne sa tlhole ke batla next ya lona kaneti ka di first day ta ba o rapela it takes a lot of energy inga energy kaneti ne sa tlhole ke batla next until one lady kaneti a bua le nna anehela and hare tate moruti go ba gotlele life we itse fela tate moruti go ba appreciate anehela fela itse tata o nehela we appreciate you anehela ka 2000 not chelteng at 2000 and then ibile for me ke tla re ingata hole because ibile ke mo hlompha that lady ke mo hlompha ka pela because ingata because batho ba hloleha lo ko nehela ka 10 rand mona life 10 kapa 20 ba hloleha so that lady took his 2000 naira that moruti kannete o nthusitse o fetotse bophelo ba ka ke yana yentse gore ke be motivated but otherwise next time ke batla next so I'm back again ke tlo dula ke le rapela ka di Thursday guys then ka Tuesday ke bone batho ba bang apele bona ba nehela I was so blessed ke bone batho ba nehela le bona recently know today ke bone batho ba kinya ba nehela ba appreciate all my efforts so ke le banda te modimo ka bona guys
so ke kopa le request em le njwetse hore wena o experience eng ke into e etsalang bophelo bao so that ke tle kgone ho thusa le experience eng what is ke into e etsalang bophelo ba hao o lora uja kapa o lora robala le ntho kapa o lora o whatever ya o qetela e kotsi ho lora difaha di ntotela tsa dingaka tsa mathuya utlo botshabelo TB ke 150 guys motho ke nare Levi are botshabelo TB ke 150 guys dintho tsena ba lo ba di kenya hle di TB di cancer high blood AIDS di a rekiswa ntho tseo ene motho gona o kenya AIDS a le qoqo kapa le jobe ka ba iromela a ibutswele yo nina ni adlala requesting guys unjetse wena hu etsahalang bophelo bao le wena wela batho ba lo rambaja o ya kepsuku kapa lo robala le dintho kapa lo ra o etsahalang request ka speed ke tsebe ho rapela le lona request unjetse hore o etsahala eng bophelo bao na le wena ona le kona le this lady unineng a request hle okay skipse okay I'll shake him man, kana kima ashkili bet so ke tsona dintho tse ne ke re ke le jetse tsona today ene tla ke le jetse nna ne se ke requestile pastor ke tlo emela fela thapela kana o itse request ang o potse kana o itse o etsalang ka wena kana o itse o etsalang ka wena request hape o potse kana o itse o etsalang you know ya o qetele ke lebetse mo ihlalosa when honali a breakthrough ya how let's say when what's about baloi ba etseng because ba operator in a spiritual world ba khona o bona hore somebody uto oh okay disable thank you so much ho lora difaha ba o kinya moya wa bothuela ho lora malapi a dingaka ba o kinya moya wa dithuela ho lora metsi ba o kinya moya wa bothuela lona moya ono wa kinya most about ki mathuela asima thuela ba ke nje moya wa bothuela amaqhega most abantu bafaka bugqirheni ba phuphisa ba o kinya di beats o lora di beats o lora malapi a di amathuela ba kufake ba qebile ngawo o tlo ba le thuela unless o thola deliverance if awufumani umuntu okudeliverishayo uzoba liqhega utoba ngaka o rata o sa rata tlo ba le thuela people they don't know buthuela ke spirit abayas buthuela ke spirit it's a spirit kumoya that is why most ya batho ba ile buthuele bana ba sa batle buthuela mara ba gona o lorisa dintho tseo and then how they reject ba gona o fasa bophelo ba bona honali utla this thing guys honali ngwanana e ke motsebang a kileng a tshelwa ke cousin wa hae TB motieng a robala 6 months ICU. Yes Lindy, yes Malindi, thank you so much Tando Sami. You know ki fihla restaurant e nngwe. No, it's not a restaurant, Kintoma. Take away more Montom. Babita Stadium E. How do you stadium and
ke fitla Stadium E. When ke fitla Stadium E, banana bana ba nthabetse ntate moruti please re rapelle please ke re no I'm tired ke tlo kgona le rapelle ebile ke ba kwara ke ra ha ke le rapella le tlo wela fatshe ene ba bang ba lona ke nana le atina le dipenti ke ba kwara ba tse ba randa ke moruti re tinne di jini in then nto boss monga bona wa le China a ba nkopa re ke ba rapella. Do you know that when ke ne ke rapella banana ba o mong kanthi ngwana hae o robetse sepetlele mankaka a ngwana hae a tswa ka molomo ikaka yo mtana wakhe wa 2 years e tswa ka molomo ngwana o tswa mankaka ka molomo itsa ke mo rapella ha ke mo rapella when ko rapella the only demon possessed the spirit di tlo bua ka wena ba zo theta bathakata ha ke rapella that lady wa bua colleague ya hae e sebetsang le yena e le teng ka shopong ya bua colleague mari bua ka ho yenwa yeo ke mo rapellang abathaka mthaka twati ke nna entseng ke tlamme mala di tlama mathumbo lo butana hore mankaka ska ba tswa ka morao ba tatso ka molomo ke mo rapela ke molokolo. There's a lady ane ga tliswe ke rekeng yaka ba mo kentse cancer mankaka a tswa ka kukunya hae e ka thume kukui mankaka a tswa ka kuku moruto o tswa ka ditonong moruto a tsetsa ka dibono mankaka a tswa ka kuku ha ke mo rapella next door the lady na le business e kgolo Durban Cape Town ya beauty and what massage una tlile di whole day in habona mona Bloemfontein next door ya te ka ba motsela TB I mean ba motsela cancer ba motsela gate tsa hata mo a ba le cancer ya motlama ya kena kampeng ya hae a ntsha mankaka ka kukunya hae abantu ba ya thakatha guys morato wa ka kana wena o itse bothata ba ke maps. Hello, Pastor. Yes, Sam. Pastor, nna ke tsengata ke setho a lahlele ntho tsa ka seno tjena ke mo kgotsing ha ona Butepel o dula lwana le mang le mme wa ka le lwana le mme wa hao a ba lahlele dintho ka ntle jalo dula mokgotsing wa hao no tjena ke mokgotsing wa ka no tjena ke bua le le lwanelang le mme wa hao next out of the blue fella I'm le fela ke hleka tsamaya mo aba o tibeka Pastor o lora o ja ka poloro robala le ntho ke robala le ntho onto lora robala le yona le no ya Pastor go ja teng a o je a o ja ke qetetse khale o lora ke ja okay ke tlo rapela le wena ne ya Pastor ke tlo jwetsa hore o yetse jwang se ke hopotse jwang ke tlo jwetsa hore o yetse jwang maritoro tsa wa di hopola next le tsona di fella mosamo jolo tseba jwang hore o ha o le ba eo etse no ya ditoro tse fella mosamo mare eo motho ke neng ke kgweditse ho feta ne ke fila ke robala le ntho nka letsola ha o le be mahlonga o kwaele mahlo o dula kae welcome nka letsola o kwaele mahlo ha o tjena e re morena Jesu ke kopa moya ona o ditshila ke kopa moya ona o ditshila o nqabanyang le mme wa ka o tswe o tsamaye ka lebitso la morena Jesu e re moya o ditshila moruti November ro tswe o tsamaye modimo wa ka ke rapella mosadi enwa ke laela moya ona o mo qabanyang le mmae ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta come out amen modimo wa ka ke mo rapella ka lebitso la morena Jesu ho tloa tsatsing lena ke rapella moya ona o dipakeng tsa bona le mmae
modimo ka ke o galemela ka lebitso la Jesu wa Nazareta modimo ka ke o kopa mo etsetse mohlolo o tshosang ka lebitso la Jesu Christ wa Nazareta in Jesus name ke a le bontate amen. Amen. Una le ntho e reng o na le pelo e nyane haholo ene o kwata to an extent una control ha o se kwatile haholo. Ke nnete pastor. Yeah, una le ntho e reng o na le pelo e nyane and then o kwata to an extent ha una control hodima bophelo ba but let me tell you something. Pastor. Le ha ke ka o rapella ausi wa ka but you need to change some of the things ka wena. But when I live in the ha ba tsebo handle dintho ka tsela right. But ba nkwa nke maikutlo ha ba tsebo handle dintho ka tsela right. And most of those people ba ya safara lefatsheng le. Ko jwetsa nnete ausi wa ka. So personal wena you need to deal le pelo e nyane yo nang le yona le o nkwa ke maikutlo because beside taba ya ulwana le mama hao you are not going to survive the relationship, you are not going to survive le mosebetsi la o ka thola mosebetsi wa sebetsa you are not going to survive because most ya batho ba tshwana le lona Satan o le attacka ka dintho tse le utlwisang bohloko tse le triggera because wa tseba re ha qeta askis yeah, Satan o attacka ka dintho tse le triggera and I qeta o triggera Satan wa tseba re o tlo reacta o tlo kwata o tlo ngala o tlo etsa so Satan o tlo destroy bophelo ba o tlo sebedisa wena Satan o tlo sebedisa wena so wena you need to deal le ka dintho tse itseng especially personality ya o kgaitsedi yaka because personality tsa rona ke tsona tse etsa maphelo a rona be difficult personality tsa rona ke tswa mono ke a tseba ne ke na le pelo e nyane ne ke kwata ke ngala ke etsang it did not work for me instead ile ya senya bophelo ba ka ka tsela makatsang so please auswaka for the sake le ha ise mme wa hao but le hosane la ka thola monna e mong hape wa thola ba because hona le ntho njetse hore le yena boyfriend ya ne le lwana haholo wena le yena ne le lwana haholo so dinto tsena tsa pelo e nyane yena ke a tseba ke ka baka la ntho yena ke o demon possessed motho mme wa ba tla sebeletse ena mo kwalla ka tlung beside into you no beside into you yeno ke idumela ya e ka etsala but beside that wena personal pelo ya winyane now how gona lwana le mama le yena o kana gona lwana le yena wa bona so ke o kopa ga tsela ka ke tla o jwetsa re etse jwang and then go thuse pele ke kwala show god bless you guys ona le this like Matthews untsa le ka o request hle guys honini Matthews a ku request hle ha ke tselo re sokodiswa ke network ya hao Matthews honini o request ke mangape yana le bothata ke rapela ke tlo rapela le ena ke mayana le bothata before ke tlo ke ya hole ke mayana le bothata request on je tsoro bothata ba o ke eng dikwazo kuthanda zanang ke mayana le bothata ke rapela le ena and then tate modimo mo thusa ba bang ba lona mohlomong tate modimo ka mpontsha hore problem e cause ke eng request ke bone batho ba ntse ba request mona ha ke tsebile hore le a gawa kapa o etsalang mara o etsalang batho bohle ba requestang ile hore o etsalang le ntse le gawa kapa o etsalang so I think ke le o cover ke kopa promotion mosebetsing ke kopa o request ke tsebe o botsa dipotso tse pedi violent ke kopa o request ke tsebe o botsa dipotso tse pedi fela and then ke khona o tseba hore ke tshwantse go rapedise jwang please request and then emong ke mang askis so guys ke kopa ka speed fela those are the spirit di kotsi guys but hape yengwe ya dintho tse your line is not nice ke le o examine na ke tsebe jwale ke eng re filwe ke le o ilukisa hlongwana rona na ke sa tseba jwale ke eng
I tried. Oh, we can hear you. Okay. Thank you, Ntembise. So, ntongwe hape eba lo ba sebetsang ka yona ko tshintsa personality tsa rona. Yo ba le ba tshintsa di personality tsa rona ka tsela hlotseng. The spirit di tla tshintsa personality ya yo. Yo Auhle violent ke bona ibe ke network hape ya o sukudisa o kena. Okay, auhle violent o sokola hle icona guys ke bona ka ha le re request le ya sokola ne ke go rapela le batho bana also ke manke le kae re teng le kae moruti wa ka re teng kgaitsedi aka o re ho etsana eng moruti ke kopa o ngapelle ka promotion mosebetsing o batla promotion khale we applya intse e fail ka wa e tla bo qala gale ke apply moruti ho tloa ka 2014 2014 ho sena letho moruti o lora o ja ka lora robala le ntho tseno ha se ditoro tse nkebeng ke bele tsona moruti wa ka wa di tseba mare ditoro tsa wa di hopola ka ofela ha tsona seng kaofela moruti wa ka but tseno no ke diqetetse ke sa kgalenyana haholo e seng no recently okay ke tlo kopa fela o nke pampiri ne o ngolle promotion ya promotion eo ne ha o qetile o kana ke tla tshwara nkukele ngolle promotion ha o qetile ke tla o jetsa o etse eng o kana kwala mic ya ha o fela ke tlo o jetsa re etse jwang okay moruti wa ka ke le bona tate kuko para pedisa mora waka a thole sekolo pastor gale apply from last year ha so thole sekolo Matthew Bia wena wa sukudisa wa sa tlisong le nwa ka ke re ke mara but ke kopa fela o ngolle lebitso la hae Matthew Bia ke kopa o ngolle lebitso la hae fela le mo a ntseng a apply la teng ke tla jwetse re tla etsa jwang and then emunkimang requester unjetso kopa ku thuse ka eng because I'm about to close guys I'm about to close me ntate ntotsa ka tsa university ha di tsamaye hantle kopa ke kopa request ke mande real lono a ke tswe ke mang ke kopa request wena re nditho tsa wa di tsamaye hantle university gore ha ke tsebe hore nna bokamoso ke kopa request please ke a kopa something e ke batlang ho botsa tsona tse pedi fela tse tharo tena qetile ke tle khone ho thusa ka speed ke tla rapella batho guys le ba kula if wa kula ke kopa o njetse wa kula and then ke ma ya requesting ya njetse gore bothata ba ke eng ke eng bothata bao I'm about to close okay ke yona okay dumela le kae Dumelang ntate. ntate wa ka o re ho etsahalang Ntate a sale ke le ka ho applyela di-university selemo se fetileng. Dilo tsa ka di tsamaye hantle ntate. o dula kae ntate wa ka Ke dula teng mona Bloemfontein. Ke ntse ke le ka ho applyela university ha o sebetse. jwale wena wa o sa tle ho nna mare Ke ntse ke sa kreye monyetla wa ho tla ntate. Okay. Ke tlo kopa fela o nketsetse favor. Le wena tsa mongola mo le galo applyela teng. Ngolle tse 3 fela mo kileng wa applyela teng. O ska ba tswa.
ngola dintho tse 3 fela. Dumela ntate November, ke kopa o rapedise le bana ba ka, ke na le mathata ntate le a ditšhelete. Ke ne ke kopa o kene Mbals, ke ne ke kopa o kene ke tle kgone ho botsa dipotso tse pedi. Re kgopela dithapelo gale ke applya ke thole mosebetsi. Okay, ke kopa o kene Suzy, ke kopa o kene o apply, ke kopa o request ka speed fela. Ke kopa mosebetsi ntate Moruti ke Malindis. Malindis o dula kae? Ka speed guys. Ke tlo kwala no, ke tlo kwala. Kena o njwetse. Okay, ke kopa ke mo nke ka speed. Ke kopa ke mo nke ka speed. Dumela kgaitsedi ya ka. Dumela Moruti le kae? Re tele ke morato wa. Ka phela. O re ho etsala eng? Gale ke apply ke batla mosebetsi a ko all at all. O galo apply. Gale ke apply. O dula kae? Ke dula Springs. Okay, Sam. Ke kopa o nketsetse favor. O ntse di hopola pleke tse 3 fela tse kileng wa applyela ho tsona. Yes. Di qala 30 pene nje ngibhalele zona. U 30 paper ul beka duze nawe. Okay, baba. Okay, morato wa. Tata Moruti nkile ka robeha lesapo la serope. Last year ka di 26 December. Ke kopa o request ke mang? Ke mang ga robileng lesapo? Ke kopa o request Mbals. Mbali. Yes, Morato wa. Yes. Hello. Mbali. Ntate November. O hloka o etsalang kana? Ntate ke kopa thuso. Ntate kopa thuso. Ke na le bana ba babedi wa moshemane 17. O sala nsukudisa mara qadile grade 4 nsukudisa ne le ngwana Bohlale ntate November. Then I like grade 4 ya ba sa nsukudisa ha sa hlola sebetsa hantle, and then iba ngwana wa stout. Ho fihlela se sa tsebe ke etse jwang ntate November. Then o jwalo fela no o tswa lebollong mara ke bona le hantle fela o right. A monyane o dula tswa sepetlele a kena o 4. O dula ka kgatsedi yaka. And then ke nna jwale ke kena problem ya di finances. It's been 5 months. Ke na le financial problems. O dula kae? A ke sa o dula Thabanchu ntate November. O lora o ja ka robala le dintho. Mbali? November. Ke re o lora o ja ka robala le dintho. Ke dula Thabanchu ntate. Ke re o lora eng? O lora o ja ka robala le dintho bosiu. Mbali? Ntate. A go tlore? Hangata o etsalang? Ke a lora ntate hangata. O lora robala le dintho. Mbali, a go tshintse o ye mo network ya ho leng right teng hle. Ya move fela. Okay. Ke kata o move. Ke a utlwala ntate. Ya wa utlwala. So o lora o robala le dintho o ja. Ntate. E etsala hangata. Last time ane ke loga ke ja ka ke utlwa ke tswa o seng o na le bolonyana mo e ka reng e batla ho tswa ka reng ka kapa. A re sa yetse a tse o kapa.
ene la etsala the whole day una le bolo mo sefubeng sa ka. Yo. And then what jalo why was a tlo honna mara o dula ho finyane le nna tje because ngwana o bankile kelelo ya hae. Yo, my network is bad. Askis? Mbali? 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 Amo. Eh. Morena. Kgantele ka moruti. Re tele ka butoka. Abuna disa ka mo modimo sentete. Eh. Nna I bothata ke lenyalo la ka ntate moruti. Le etsang a butoka. La thekesela mosadi wa ka ha ke sena ke nna bothata ka bo ke ena mpa bothata bo re bolwalela ke motho a setse a sa o sa sebedisa tai eno le metswalle tsa male metswalle. Le dula ka ya butoka. Nna ke kimale yena o tikwana go start. Eh. Yena ke kimale mona ka mosebetsi. Ena ha tlile o tla kira tlile ha o ile kwana wena le yena le sa kopanela dikobo ne ene le haeba le dikopane mameng ha le kopane le dikobo le haeba le dikopanela e bantwa ene ntho e etsang jwalo mosadi wa ona le spiritual husband ene ke sona se mofu ntate Ko spiritual husband yona le mo yodisi. o robalang le yena. Yeah, there's a spiritual husband so robalang le yena ene ke sona se mo senyang mosadi wa hao. Ntate moruti. Ngwalle lebitso la hae and then kapa if no kgona no ka re fela kene life nyaka batho ka ngwala lebitso la hae. O ke le ngwana ona mo ntho wena mo. Le ngwale pampiring ke tla o jwetsa re tlo etsa jwang. O ke le ngwana pampiri. Ya botwaka. Okay, ke go bonga mbadi then ke tlo lokolla batho ba bang ke tseba o thusa batho bana. Violent. Ke le ngotse. O le ngotse. O le ngwale kaofela mabitso a kaofela. Bali. Tata ke teng. Ke a utlwa. Okay. Ntate November. Now. Wa utlwa. Ke a utlwa. Okay. Ntho ke re o no re wa njwetsa gore le maobolo o rile eng? Ne ke lorile ke ja ebe ba ho ba le bolonyana mo ne ka re ntlamea etswe so ntse ke kunya fela ke utlwa bolo isifubeng mona bolo ya teng. Okay. So be excited mix ka yona mara ke utlwa hona le ntwe ke jeleng nna mara batho ana wa yo sa tle ho nna mara o sa kgone ho tla ho nna o etsala out tsebile because wa bona ngwana o bankile kelelo ya hae le wa bona o re o bitire no mare ha sa operate ka kelelo ya hae ba le bankile kelelo ya hae ha sa operate ka kelelo ya hae and we ile le bolong go tlile but still ha sa hlola aba productive until a thola deliverance. Okay, ke tlo thusa ke go ba morena le Suzy le ke mantemba kapa ke ma le Violent ke kopa guys lona ba nang le batla mosebetsi le batho ba itse ba batla sekolo in ke kopa le late lotion e nngwe le enngwe ne nka lotion e nngwe le enngwe be ka ba Vaseline buyetsa so then ha o qetile o buisasa tjena ha o qetile bore morena Jesu ka tsatsine ke a lokolowa matsoga ba loi le bophelo ba ka ba lokolowa ba re pele ha o qetwa la lotion eo o itshase ka ra letsola ha o buyetsa tjena then ke be ke rapela la lotion any lotion kapa Vaseline elate guys ha o qetile o itshase tjena
How to kilo boye tse ne e tsang jwalo guys ka speed ke bona na le batho ba requestileng ke tlo le accept ona jwalo ke kopa o thusa batho bana ba paneleng ka speed fa I'm back with my lotion. You are back with your lotion. Okay. With a cell phone, ne? Yes, it's still. Ke kopa guys, bua mantswe. La lesa le ka kwala di mic tsa lona. Le ka kwala di mic tsa lona. Then le skela utlwahala mona. Ke kopa le kwale di mic tsa lona. Kwala di mic tsa lona, kwala di mic tsa lona. Lo yana morena kwala mic ya hao. Lo yana Mballs, lo yana a ke tsebe le bitso la o le thata o di mo mane. Then ke kopa eke kwala mic ya hao le bana Mballs le o di mo mane kwala mic ya hao. Kwala mic ya hao. Then Mballs kwala mic ya hao. And then ke kopa le bua mantswana ka moraka. Bua mantswana ka moraka. Thanking. E re morena Jesu le kwa le mahlo. E re morena Jesu le tsatsing la ka shekulena. Ro amohela jwale ka morena le mophulusi wa maphelo a rona. Jwale ka Bible e re bukeng ya ba Roma chapter 10 verse 9 e re mang le mang ya dumelang ka pelo ya hae a be a confessa ka molomo wa hae gore Kriste ke mora wa Modimo. Bible re motho eno o tla pholoswa. E re ke nna eo ke a pholoswa letsatsing la ka shekulena. E re morena Jesu ntshwarele dibetsa ka tsohle tseo ke di entseng. O phumule bogopo ba ka kaofela bo ke bo entseng hobane ke ngwana wa hao o tla tsatsinena. E re di lekane tsohle tse yentsweng ka bophelo baka tse yentsweng ka lebitso laka ke a di phumula ke a di cancela hobane o tla tsatsinena ke ngwana wa hao ya phulisitsweng. E re ke a leba morena Jesu e re tlatsinena o tlo lokolla bophelo baka dinthong tsohle ka lebitso la Jesu. Ha re qetile ke kopa o etse tsena fela shebitse matsoho hodimo. Modimo wa ka ke rapella matsoho a bona. Modimo wa ka lokile ke rapella le di lotion tsa ntse matsohong a bona. Ntate wa ka lokile Modimo wa ka tletseng matla. Morena Jesu Modimo ya laolang le hodimo. Modimo wa ka ya phelang ke dutse mona. Bona ba le maphelong a bona. Modimo wa ka lokile ke romela tlotso e nngwe tshosang. Matla a mang a lokolang, a fodisang, a etsa mohlolo ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Modimo wa ka lokile ba tlo utlwa matla a lokolang, a nyopisang diplane tsohle tsa baloi ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Modimo wa ka lokile o file Moses tlolo ya o lokola ba Israele matsong a ba Egipta tsatsing. I know I get doubt. Modimo wa ka lokile gore o ntlotsitse ho lokola setjhaba sa hao ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. E re tsatsang di joint tsa lona. E re morena Jesu tsatsing lena re a lokoloha. E re a lokoloha tsatsang di joint tsa lona. Then ha o qetile tsatsa di joint tsa maoto a hao maqaqailana. Tsatsa di joint tsa maqaqailana a hao. Ha o qetile e re ke a lokola e bua ka molomo wa hao. Ha le qetile beyang di matsoho a lona hodima pampiri tsane. A kere ke pampiri o e beya fatshe. Ha o qetile nka matsoho a hao o beya a mabedi tjena. A ska ba crosser o a beya tjena hodima pampiri ana. Ke kopa o rapela le tlo utlwa ba bang le tlo tswa dinalete matsohong a lona. Le tlo tswa dinalete Mballs hona le dintho tse le tlo di utlwa di etsahala mmeleng ya lona ha ke rapela. Le tlo tswa dinalete ba bang o le tlo sweta ba bang e ka re tlo shake body ya o tlo shake. Ke kopa be matsoho a dima pampiri tsane tseo le dingotseng. Modimo wa ka ya lokileng ka lebitso la Jesu wa Nazareta ke lokolla batho bana ka lebitso la Jesu. Modimo wa ka ke ramela mollo o tshosang
ke rapela di-lotion tsa bona modimo wa ka ke di fetola modimo wa ka lokile mollo ke di fetola mollo o lokolang ke romela mollo fire 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 modimo wa ka ke romela mollo o ba lokolang modimo wa ka o tloa matsohong maotong hloohong tsa bona ke rapela ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta mollo 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 modimo wa ka ke tshisa dintho tsa baloi tse fasitseng maphelo a batho bana tse fasitseng mesebetsi tse fasitseng dikolo tsa bona tse fasitseng mosadi wa ntate ona ke rapela ka lebitso la Jesu out 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 lona baloi ba fasitse ngwana Mbali lona baloi ba nkileng kelo la Mbali ke a ihloka hona jwale ka lebitso la Jesu hona jwale now modimo ka mollo ka ramatso a bona makakailane di-jointing tsa matsoho ka lebitso la Jesu ka lebitso la Jesu ka lebitso la Jesu now in the mighty name of Jesus modimo ka ba lokole ba thole dintho tse ba di hlokang ha ba thole dintho tse ba di hlokang ha ba thole dintho tse ba di hloka Violent mpulele maiki ya hao Violent mpulele maiki ya hao ho etsahalang nna ke utlwa fela Thabo e ke sa e tsebeng ka sefubeng sa ka ntate Moruti. o tla ona le Thabo Ntate Moruti. beya letsoho la hao if ne ke na le nako ne tlo bolela script ne tlo fa scripta sa Samuel wa pele chapter 1 hore Thabo e representa eng beya letsoho la hao mona e re morana Jesu ke a leboha ke thotse dintho tsa ka tsatsing lena Rena Jesu ke a leboha ke thotse dintho tsa ka tsatsing lena. dintho tsa ka di lokolohile Dintho tsa ka di lokolohile. ka lebitso la Jesu modimo wa ka di lokolohile ha tsamaya a lo bona hore Thabo it's a relief it's a sign ya hore dintho tsa di lokolohile ka lebitso la Jesu. God bless you ausi wa ka God bless you ke mang ke Themba That ho etsahetseng ke tsoga ke le tsho e bile hlo ya o o tshwere ke letsoho beya letsoho hape hodima ntho pampiriang ebile le tlose pampiring eo beya letsoho la ho phahleng ya hao mahlong hodima mahlo modimo wa ka ke rapella ke mang ke bang bitso la hao hlono Lehlono modimo wa ka ke rapela hlono lona moya o ditshila ke a tseba re ke lona ba dutseng ka ho yena le mosading wa hae get out in Jesus name Lehlono that beya letsoho la pampirinyana modimo wa ka ke rapela bone mohlolo mosading wa hae ke khutlisa kelelo hae ke khutlisa mmele wa ke khutlisetsa kelelo hae mosading wa hae ke rapela ka lebitso la Jesu o tla tsinena a utlwe phapang e hlotseng ka lebitso la Jesu Christ wa Nazareth in Jesus name ke a leba lehlonolo le tswalo le ka ya buti that le tswalo le ka jwale ala sale God bless you ntate thank you ntate o so tla bona phapang thank you ntate ke mang ke Susie Moruti wa ka ho etsahalang nna ke ba ke pampirela e tšhisa e kore ya futumala ke re hao gane o etsahalang pampiri la futhumala ntse ke rapela ya futumala ke re hane wa sepeng nka letsola o le be mahlong a hao e ka re kwaela mahlo okay modimo wa ka from today spirit sene se mo fasitse come out name of Jesus ka lebitso la Jesu go tlisetsa letso di mapampiriana o ne go tseditse ya Moruti modimo wa ka o tloa tsatsing lena ha tsamaya le ho bona phapang e tshosang ke butse mamati a hae ka lebitso la Kreste lebitso le nang le matla
modimo ka favor ya ntate modimo e dula hodima bophelo ba hae ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Amen. Thank you, Khaitela. Ka skela ila tla pampiri eo. Every time when you pray, we tshwara ka letsola o e rapel, o bue le yona. Thank you so much, Khaitela yaka. O tlile pampiri e tshisa. Yes. Yo. Thank you so much, Auswaka. We trust God to rona le mohlolo o etsahetseng for wena. Amen. Thank you. Morena, Ntate Moruti, o etsahetseng? letswalo le meyogo tsa ngotla Ntate Moruti. O shapue ke letswalo. Letswalo Ntate Moruti. Bea letswalo hodima mahlo. Ee Ntate Moruti. Modimo ka ke rapela morena. Come out! Twang! Moya wa Satan, moya wa boloi, moya distracta maphelo a batho. Get out! Out! Modimo ka o tloa tsatsing ena bophelo ba bolokoloing. Nka letswala o lebe hodima pampiri. Ee Ntate Moruti. Modimo ka tsatsing lena bophelo ba bolokoloing ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta ha tsamaye a lo bona phapang bophelong ba hae ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. In Jesus' name, amen. Amen. Ke a leboha Ntate O Moruti. ile a shapua ke letswalo wa ba wa tswa medikeledi ha ntse ke rapela. O ntso rapela Ntate Moruti, letswalo la ngotla ka seka meyogo. Le kae letswalo leo? A le kokobetsa na Ntate Moruti. God bless you, ntate. Tsa mo bona favor ya ntate modimo. Ke a leboha Ntate Moruti. Mbali Nketse ke luka Mbali kena le bue hleng guys. Mbali bua le nna. Mbali mara ene monna yo ntsa bua re kena Mbali okay. Skimang lebitso la le thata hore ke mang? Silver mama. E buka jwang? Wa nkutlwa Ntate Moruti? Ke a utlwa motho wa ka. Le ka Ntate Re Moruti. tele ka ntate wa ka. Last year ke robile le sapo mona femur fracture. So ya makatsa dingaka hore le robe ya jwang ke matha fela sapo le thata. Ebile ba re le thata ho feta le concrete. So le nna ne ke maketse hore o etsahetseng. Ba o yentseng ba operatile kapa ba o kentse kgepse kapa o etsela ba kapa ba o kentse ba le operatile no ba le kentse tshipi ba ke di-screw. but le ntse le paina. Because I ke operation ke ne ke operation last week Sunday. Okay, wa tsa ke tlo kopa o nketsetse nga botwaka. Ke tlo kopa o nketsetse favor ne. O nkukele letswai ne. O le tshware ne. And then o le tshele fatshe. Ha o qetile lotu leno le tsong operationing kapa ka bobedi ba ona o le bewa di maletswai ke kopa o rapela le wena. O tsamantse ga o mo. O nkutlile ke itsenga botwaka. Ba ngure Ntate Moruti. O nkile ke batla o nke letswai ne o le tshele fatshe. O ga o ile ke utlwa re o nke letswai. O nke letswai o le tshele fatshe ne. O le tshetse. Or ke tla letsa. Because ke go tsamaya ke tla re ba ntle le tsamaya di kroko. Ke kopa gore ba o tlele lona ntate. Okay, ba le lata. Okay.
Ntate Moruti ke kopa o nthuse ka hloho. Ke na le a horrible headache. Okay, ke tlo thusa. Oma. Dumela ntate Moruti. Okay, ke a tla wena. Ha re fetele Mbali fela. Bals. Okay, ke a tla wena butwaka, ke a tla wena. Mbali. Ntate. Ka o no tshwere pampirian kana ka po kana ne kitse o yetseng. Le lotion jwale ya batho utlwa ke ba le letswalo ha ntse o rapela. Mara bona pelo ka ne le heavy ya ba light ha ntse o rapela. A ba le ba ho ba ntlela hampe be le tswala ho mahlong tjena. Kwaela mahlo ha o tjena. Ya go itseng ntate. Lona ba lwe le tlo tlwela Mbali lona. Le go tlise le kelelo ngwana Mbali. Now! Now! Twang! Twang! Get out! Get out! Out! Mulugule! 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 Lugula ngwana hae! Twang! Modimo ka ke mo rapela ka lebitso la Jesu. Ke le tshisa ka mollo. Fire! 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 Satan sa baloi le tlo tswa yana le motlwelle le lokole bana ba hae le lokole bophelo ba hae ntshang le siki ngwaneng wa yena monyane intshang siki eo ha le qetile le montshe dikoloto now 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 out in the mighty name of Jesus ka lebitso la Jesu a o simbadi wa etsalang Yo ke feel like ntate ne ka re ke dizzy no. Ine ka re dizzy no. Now feel like no. Yo. Ya ke light ntate ke a leboha. Ke a leboha ntate. Ha ona le tswalo next no le fedile. Le fedile ka ofela ntate a le yo. Kana wena no ngwetse mpampiring ya hao. Bals? Ono sa ntsetsa ke ngole ntate nna ke fihle fela so re ke nke lotion. Oho. Ke tlo go bongwele dintho tsena tse o reng di a bodara ngwana hao le Tata ba network na batho le ke na le tata ba network ntate o ntshwarela ha ke tseo ba ne. ha o so be le bothata ba network ba today o na le bothata ba network. A marbali ke sona. Ntate. No, I know. Ke ba loyi ba etsang jwalo. I know. Okay. Ba ke go bongwele dintho tsena tse Ha ke bua le wena ha ke soka ba. Ke tsatsi. Yo. Ha ke so e bone ntho jana. Ke go bongwele dintho tsena ngwana hao ha ke tsebe le eng le eng o di ngwele pampiring dintho tsena le financial problem ya hao. Okay. Ke di ngole pampiri. Di ngwele maro ska batswa. Ha re class kon a butwaka. Ha re ke class man. Ke a tla wena Mbali ya kronso ngola solanka ka poketile. Ke di ngole hona jwale. Di ngwele hona jwale. Okay. Kwala maiki a o solanka Mbali. A butwaka o nkile letswaine. Ntse ke batla pele fela le pampiri. Ah wena Mbali ke a tla wena ke batla o ya class kona ke batla. Ke le tshela fatshe. O le tsetse fatshe. Alright. Ke a go malo. Ya ke go bonke mauto ana a wa be o di maletswaileo. Wa beile ne? Kwala mahlo ke rapele. Ke ntse jwalo. Kwala mahlo ke rapele. Modimo wa ka ya phelang. Morena Jesu ntatwa ka lokileng. Ba mo hatisitse meriana. Modimo ka ke rapela ka lebitso le nang le matla tsatsinela ke kopa o yetse mohlolo o tshosang Modimo wa rona ya lokileng ka lebitso le phelang e leng lebitso la Christ Modimo ka the same way ba mo hatise moriana o robileng loto la hae Modimo ka le nna ke mo hatisa letswai ho rectify ntho e entsweng ke baloi ka lebitso la Jesu Christ wa Nazareth tsatsinela Modimo ka lokileng ke bua mohao hodimo bophelo ba hae
Ho tloha tsatsing lena ke bua speed recovering. Modimo a ka lokile ka lebitso la Jesu. Ha tlo ba le di-complications. Modimo a ka lokile ke rapela ka lebitso la Morena Jesu. Ho tloha tsatsing lena a utlwe phapang e hlotseng ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Tsatsing lena Modimo a ka lokile dintho tsohle tseo baloi ba di entse ke di cancela ka lebitso la Jesu. Ke bua pholo hodima bophelo ba hae. Ke bua deliverance hodima bophelo ba hae. Ke bua a speed recovery. Modimo ka lokile modimo bophelo ba hae ka lebitso la Jesu mo etsetse mohlolo ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. In Jesus name ke a leboha ntate. Amen. Abuti waka abuti. Amen. Ei, ke kopa o nketsetse so abuti waka. Ke kopa o mamela o nke letswai leo ka nako o tlo hlapang. Ha o hlapa ka nako tse o tlo hlapang letswai le lefatshe ka nako tse o tlo hlapang o le khotise o le tshele ka rametsi ka nako o tlo kenyang I mean ka nako tse o tlo phumulang ke batla hore ka nako tse o tlo hlapang ne mmele wa o kaofela ke tlo kopa o nke letswai leno le tshele ka rametsi a o hlapang ka ona. And then you must make sure that la ba o phumula lotuleng and then ba o phumule ka metsi ana le letswai leno. Ke a o kopa abuti waka please o tlo bona o tlo recover very quick. Ke a o kopa ka lebitso la Jesu. Oma. Wala ntate moruti. Yes Oma, bothata ke moruti bothata ke mo ke tsamaya le tshintshi melona wa ka wa longwa hle moruti kwa maobane. Yes tse tlo maobane. Ya moruti. O lora eng? O lora o ja ka robala le ntho. Ke ja moruti. Bea letso la ho mahlong a hao. Ya moruti. E re lona ba ipatileng ho nna tswang le tsamayeng. Lona ba lo ba ipatileng ho nna tswang le tsamayeng. Modimo wa ka ke mo rapella ka lebitso la Jesu. Come out! Out! Tswang! Tswang le tsamayeng ho yena. Tswang! Tswang! O shapua ke letswalo. Ke tswa motjheso moruti le dinale. O tswaletse. O shapua o tswa motjheso mmeleng le dinale. Ya moruti. Ba o kentse seqitho se a tswa setjheso se ntho ke seqitho se tswang mmeleng wa hao go tlisetsa letso la hao mahlong go tsetsa mo e kwa o ntse le beile modimo wa ka ha batho ntsha ditho tsa lona ba loiting tswang ntsha ditho tsa lona now are nka seqitho tsa lona tsamaya ka speed. Modimo ka ke molokola ka speed ba tsamaya. Tswang! In Jesus name. Modimo ka ho tloha tsatsing lena seqitho seno se tsamaye ka lebitso la Morena Jesu. In Jesus name. Ausi wa ka. Ntate moruti. O fufuletswe mahlong. Ke a tjha ya moruti. Wa tjha. Ke a tjha Tswa motjheso. o tswa motjheso. Nka letswai fela le fupare ka letsoho. Oh moruti eke. Ke le tshware moruti. O le fupare ka letsone o le tshetse letsong la hao. Ya moruti. Modimo wa ka ke rapela letswai lena o tloha tsatsing lena tshintshiyane ke o hlola mo tracer ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta le seqitho se ne ba mo kentse sona a sa le yo mmeleng wa hae ho tloha tsatsing lena wa tswa ke go bonketsetse favor ya eng o hlape ka letswai leno tsatsing lena kapa o hlape ho sanoseng ha e ba no se o hlapile ho sanoseng o tshele letswai leno ka ofela ka rametsi ha o qetile o hlape ka lona. Ya moruti le tsha. Le o tla njwetsa se re ha re kopana hape. God bless you. Ke tla. Thank you. Simpiwe. Ntate moruti wa ka le kae? Re tele ka buti wa ka. Ke ntate. Ke atla wena Mbali. Nka bikinyana ya mathe tshwela mathe tjena ha o qetile bo beya hodima pampiri ya no ngotseng. Ke ntse jwalo ntate. E re Morena Jesu. Morena Jesu. Tsatsing lena ke a lokoloha. Tsatsing lena ke a lokoloha. Le bana ba ka.
le bana ba ka ditlamong tsa baloi ditlamong tsa baloi ka lebitso la Morena Jesu. ka lebitso la Morena Jesu. Modimo ka ke rapelang bale. Tswang! Get out! Molokole. Modimo ka ke rapela ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareth. Mo etsetse mohlolo o tshosang, go tlisetsa letso la ho mahlong. O kwale mahlo a. Modimo ka o tlo hlong fitala maotong a hae. Ke molokolla ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareth. Ke bala fitala o 3 o bole free 1 2 3 out. Out. In the mighty name of Jesus. Modimo ka ke molokolla ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareth. Amen. Amen, Daddy. Where's that somebody? Daddy, I could like it free, could like it have been Nantawin, way in Magazan. God bless you. Pampiriani, every time we rappel, we try to no rappel Kayona. Thank you, Miss Cat. Thank you so much. Simpiwe? Ntatemoruti. Abutuaka. Ntatemoruti howe. Naka ofela di matha di peba ka duma ntlo ka monana o ditshintshi di tletse di ngata ka di duma di a khutla tsela duma O dula kae? Dula Sebokeng. What's wrong na le ntho e batla le bontsha ona guys? Ke ena. Sala tsama. Mama, I said that again. Where's my book? Baba mbaluna guys. Joleka usiona yana antinga fufuletswe no a re watcha. Ke siqitho ntwana. Ke na le sipa sena sa siqitho. Ke na le sipa sena for siqitho. Ha ke petile ke na le futa. Ke ngotse futa. Ke le tswaile ke le sebedisa le na le di herbs ke le. Le tswaile le na le di herbs. O futa ka lona o arubela 3 days. Elatela na bomme lona bana le bo street le lona bontate especially na kontsena tsa bojana wa re le hloka mosebetsi le hloka ntho ya ho futa di tshintsi di kinya street once ke di monitoring spirit ya pe di kinya street o hloka letswailena o futa tjena ka lona every time 3 days out of lo bohlapa ka lona for 7 days lena le di herbs letswailena hape ke na le lena la hlaba baloi lena ke hlaba le di herbs tsa teng ka hare ha di tshwana then lena le tsamaya le dintho tsena ha o so o di orderile dintho tsena ke a o jwetsa hore o etse tsena ke for magele ka ke se ke magele ke ona le rata le leng tsena ke for gating ke tla o jwetsa o etsang ka dintho tsena gating le mating la hao so le hloka dintho tsena ka isa ho wena butwaka a bona le tswaile ke la ka montlong lena ke le tswai la ka montlong lena le a le hloka guys between bete le mattress base ya how between bed o bole o ema le mating tjena let's say ka mo ka moreng o ema le mating ha o qetile o bole tshela tjena ka ra letso ha o qetile bo re spirit se seng le se seng se tswe ka mona ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareth re tlo kopa o etse jwalo Simpiwe mara o tla di order ne for now ke kopa o nke letswai o le tshele ka ra letso la o le tshware ka letso le tshele ka ra letswai a mentshela letswai ka ra letso la o bo le tshwara ka letso tse a o tla Simpiwe letswai le feng le tura go le tsia le o le sebedisang le letona okay nda se kentse lwana okay ke le tswaile jwang se ke le feng okay modimo ka kwala o le tshwere le lengata ne le ngata modimo ka ke rapela ka lebitso la Jesu di tshintsi tse bapallang ha Simpiwe le ka rumong ya hae ke a tseba se di tshintsi ke monitoring spirit le di tweba tse mathang ka tlung ya hae ke di monitoring spirit modimo ka ke a tseba le di etsa hore bophelo ba bo be difficult tsatsing lena ka letswai lena leo a le tshwereng ka letsoho modimo ka lokileng ha ona tshintsa ha ona
lekundwane le tlo kgona go emelana le mollo o ka rantwena ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta. Ema le mating la hao, ema le mating la kamore, o shebele kamoreng. Di o kae di ka kamore kapa di ka mo sitting room kapa di ka o kae? Sentse ke ka kitchen ka mona ka sitting room. Okay. Tsona di mataka go na ceiling. Okay. O ta tshwana le order ceiling, but o tla order product. But for now, o le tshele tjena. O re ke hasa mollo ka kitchen o buya ka kamoreng o bu fitla o di tshela pore ke hasa mollo le na di tshintsi le bue ha o tshela toilet o re ke hasa mollo ka lebitso la Jesu le na di tshintsi le di tweba le tlo tsamaya o bue ntate tsa mo bua o hase Okay, that mame. thank you that o kana o ne itse bothata ba o ke na le hlooho ntate moruti kopelwa ke hlooho e nngwe ke sa e tsebeng hobane le ha ke ya di-docteng ha ho na le ntho ba e bonang ke bosibu le motshehare. lata metsi ka glassing wa tshele ka glassing wa tshele le letswai Simpiwe Tate moruti. ke ha se tsa ka mo le yona di sentse di tla le ka mona ba le ke a tseba ke lona ba monitora mophelo ba ka. kana o itse dula kae? Dula se bokenda. Okay, ke tlo kopa order product ya ka ne, it will help you. But for now, ke kopa nke letswai le leng la o qetela o le tshwara ka letsoho tlo hlapa ka lona. Okay. They want to do something to apply and I did get my interview but I'm the best for that position but Baba some phone some phone company say trick of like the interview ma ha beat. O tla mpha salary ya pele Simpiwe. Ka nnete nda. O ntse sa e tlwaela Simpiwe, o ntse sa tlwaela tshela. That November next service and the manager next service at the O tshetse letswai le lengata ka ra letso la hao. Modimo wa ka le kwale, modimo wa ka ya phelang. O tlo tla tsinela kobo ya lefifi e patileng bophelo ba hae. Mme e mo kwaetse gore a ska ba bonahala. E kwaelang le di-CV tsa hae. O tlo tla tsinela modimo ka lokile ka letswai lena. Every time a hlapa 3 days o tla ba bitsitswa a thotse mosebetsi ka lebitso la Jesu. Ntate wa ka lokile ke a tseba gore modimo ya nkutlwang o tlo bona mohlolo o tshosang mme o tla tseba gore lebitso la Kriste le na le matla ho fetola bophelo ba motho ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta. In Jesus name, amen. Ntho ngwe ke dumelang gore now sign ya pele gore ntate modimo o etsitse mohlolo. You are relieved as we speak now. There's a relieved etsalang. Yeah, then you plant that now good luck shot with so. O tla shapa ke letswa. E ba le bana ba ntwela mpe. Nna ke lokolla blessing le relief. Bona ba shapisa ka letswa. Nka letswa ilene o ntse o kwetse letswa la hao tjena. E ka re o le beya mahlong a hao o sa bule o sa le bule. O kwale letswa mahlo a hao tjena. Ntse jwalo nna. Modimo wa ka ba lo bana ha ba tsamaya. Tswang! Modimo ka ke mo rapella ka lebitso la Jesu. Hona jwale lona ba loi le nka mehaswana ya lona network ya nyamela. Simpiwe Ngade. ho etsala O reka le thuwanyana sona le. be le tswa hape mo. Le beile nda. Tswang! Ke re le molokolle. Lokolang Simpiwe. Tswang! Le phuteng ntho tsa rona le tsamaeng. Modimo ka o tlo tsatsilela Simpiwe o lokoloile. Kgotso eo ke di tlaerile godimo bophelo ba hae. Ha nke sebaka. 1, 2, 3 in Jesus name. God bless you Simpiwe. Amen. Where's Alano? Yeah, I'll tell you.
O hlape 3 days. O tsamaya lo thola mosebetsi mphe tšhelete ya ka. Yes, I know that. Thank you, Dad. God bless you. Thank you. A o sa ka latile metsi? ntate. Wa tshetse letswai? Ntate. Batho bohle ba kulang le bane ba ngotseng dintho kaofela ha lona le bao dintho tsa bona di fasitseng ke kopa le late metsi ka speed. Batho bohle ba kulang le bao ba nahanang dintho tsa bona di fasitseng lata metsi ka letswai ka pelenyana le tshele metsi ka letswai ka pelenyana kaofela etsang jwalo. Café. Café, tshwara metsi ka letsogo. No, guys, no, 2 minutes. But you both tshwara metsi ka letsogo. Ke kopa rapela metsi. Kenyang monwana ka metsing. Hello, nice wire. Kenyang monwana ka metsing tjena. Kenyang monwana o ka ra metsi tjena. Then le kwa le mahlo. Batho bohle ba lorang baja, batho bohle ba feelang hore mara something is not right, business mosebetsing kaofela everywhere. Ke kopa o kenye monwana ka ra metsi ao. Ke a rapela hona jwale ka lebitso la Jesu wa Nazareth. Ke a le kopa guys, e mong le e mong. Ebile kaofela ha lona. Make sure that o ke tshetse letswai ka ra metsi, ha o qetile o kenye monwana tjena ke kopa o rapela. Modimo wa ka ya phelang, moya o halalelang, modimo wa ka a tletseng matla. Ntate wa rona lokileng, tlhaho yena kaofela eo batho ba ijeswang, meriana kaofela, modimo ka ke tlhaho ya hao. Moriana o mong le o mong ke tlhaho e entsweng ke wena eo baloi ba e sebedisang ho loya batho. Modimo ka ke rapella tlhaho yena. Le nna ke sebedisa metsi ana ao e leng tlhaho ya hao. Ke sebedisa letswai ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta. Modimo ka ke nyupisa dintho tsohle tsa baloi, ke nyupisa merero ya baloi, ke ntsha dijeso tsohle tse fasitseng maphelo a batho, tse fasitseng ditjhelete, tse fasitseng maphelo a batho, tse fasitseng mesebetsi, tse fasitseng manyalo. Everything modimo ka lokile e tlamme maphelo a batho ke rapela kgahlano le tsona ka lebitso la Jesu. Ke romela mollo ka ra metsi ana, ke romela mollo ka ra letswai lena ka lebitso la Jesu, ka lebitso la Jesu, ka lebitso la Jesu, ka lebitso la Jesu, ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Modimo ka etsa mohlolo ke mollo metsi ana, ke mollo metsi ana, ke mollo metsi ana, ke mollo metsi ana. Modimo ka dijeso tsohle tse kudisang batho, dintho tsohle tse fasitseng batho, dibolo tse kentsweng mmeleng ya batho, tse tshwereng ditjhelete, tse tshwereng di-business. Modimo ka ke a rapela ka lebitso la Jesu etsa mohlolo o tshosang. Metsi ana kwa fetola madi. Morena Jesu o ile a bua le metsi wa fetola wine. Tsatsi le nna ke wa rapela ka lebitso la Jesu kwa fetola madi. Ke rapela ka lebitso la Jesu etsa mohlolo ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta. A re nwe metsi ana kaofela a rona. Nwa metsi ana kaofela lo. Nwa metsi ana kaofela lo. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. E molemo nwa metsi ana. Ha o qetile ke kopa e molemo
ya nka menwana e meraro o buibe o di malilimi la hao o bore morena Jesu nthongwe lengwe tlameng bophelo baka a itlotso ka lebitso la Jesu menwana e meraro o ibe o di malilimi la hao ke tlo count of fihlela ho 3 everything e kentseng e o kudisang e fatseng bophelo bao o tshwantse etswe etsa tje modimo ka ba hlatse ha ba hlatse modimo ka ba hlatse ba ba hlatse ha ba hlatse modimo ka ke rapela ka lebitso la Jesu 1 ha ba hlatse 2 ha ba hlatse 3 out hlatse out hlatse out 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 hlatse 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 I'm still standing in Jesus' name by the grace of God. hlatse I'm still standing on a faithful road. The storm passed by, I stayed strong. I'm still standing, moving on. Some nights were long and cold. Some prayers felt delayed, but I never walked alone. God showed me the way. I'm still standing. Power off. lata metsi a o qetela lata metsi a o qetela guys metsi a o qetela sala metsi a o qetela metsi a o qetela o botshela letswai hape lata metsi a o qetela ka speed le Facebook nka mo ka speed ke go botsele metsi ha o qetile o be letso tjena o kenye letso tjena ke go pa rapela modimo wa ka ke rapella metsi ana ha ba hlatsa hape dintho di itswe ba lokolowe ba thole mesebetsi ba thole di promotion ba thole di tšhelete ba ne ba fasitswe ke ba rapella ka lebitso la Jesu ha ba lokolowe metsi ke o roma tsa montsha sejeso ho bona nwa metsi a for the last time nka menwana meraro e be o di man limit ya ke tlo count of shall 3 for the last time ke go pa lokolo 1 2 3 shut up out shut up Shut. Ausi. Where's that? O shatitse. O dula kae? Ke dula Gauteng.
O hlatsitse? Ke hlatsitse ntate. Hlooho ena o no ise doctor-eng? Ba re ha ba bone nix. Ntho nngwe le nngwe e right. Empa ke kgwedi tse 4 hona jena ntse ntshwere hlooho eno. Hobane ke e runya mo hare monana e a runya ntho ena ka re ya mona ntho teng ha e ene jwale se nyetsetsa le anxiety ka re ke dula ntse ke re ke a shwa ke tlo mpolaya ko se ke le motho eno. Beha letsola hodima mahlo a hao tjena. O le beile? Ntate. Lona ba lo iswa mosading eo. Tswang! Phumani! Le molokolotse. Tswang! Modimo ka ke rapela hore tloa tsatsing lena o lokolohile for good ka lebitso la Jesu. Re morena Jesu ke a leboha o nthusitse. Ke a leboha morena Jesu o nthusitse. Tlosa letsoho. E kae hlooho? E thotse ntate Bishop. E thotse? Nke tshela metsi fela ka jekeng o wa kwayele o wa tshele letswai ko wa rapela hore o wa nwe 3 days. O wa nwe 3 days. Eno wa tshele ka hara ntho e kwayelwang. Wa tshele ka hara ntho e kwayelwang. Le ka Facebook nka mona guys. O tshele letswai. Se ke a tshela. O tshetsele letswai. Ke a le tshela ntate. O nromelle tjhelete ya nonontsho ya di-doctor-eng ka yona hobane ha o sa hlola ya di-doctor-eng. E fedile ntate Moruti ebile mmamatsala wa ka o dula mono ko Bloemfontein ka Christmas hobane ke le Drontsburg. A ntse mpolella hore nka ba kuisa ho ntate Moruti November hobane o kila thusa ntho ngwana bo monnaka. Yena wa o paka matsala ka hona jele ne ke feta TikTok ke ra ke enwana Moruti November re ke kene. Yo, o a re nkile ka thusa mama nkile ka thusa mang? Ngwana bo monnaka a mo tlisitse ho wena. A ke bona ba dula ka Bloemfontein mara ba tswa Drontsburg. Jwale ka December ne ke na le ena ntse ke mo jotsa ke na le hlooho e sa feleng ho neng ke matha di-doctor-eng e sa felang ka be go isa ho Moruti November jwale re monana jwanong. Jwale wena jelana ke kena mona TikTok ha ke kena ke a ke bona wena ke mo se ke ngola ke re ke ena nne matsela na bua ka ena ntate November. Yo ene kwena no hlatsitse jwale. Ha o sa hlola ba le bothata ba hlooho. A ke re matsoho wa sekolo. Ntate. Ke nya monwana ka rametsi ao. Modimo ka o tloa tsatsing lena mosadi ena o tswile mathateng a o ya di-doctor-eng. Metsi ana a tlo flasha lenthwane eo baloi ba ne ba ikentse ho yena every day ka lebitso la Jesu Christ wa Nazareth, in Jesus' name, amen. Amen. Wa sebedise 3 days. Ke wana. Wa kwayele. Oh. Thank you, Khatsedi ka thank you. Guys, we etseng ke kopa ba bararo fela ba njwetse we etseng ante ha qeta onwa metsi o etseng ka wena o etseng ka speed fela ba ile ba nwa metsi o etseng ka speed o etseng ka speed ba guys ke a kwala o tsetse 9 minutes ke kwala o etseng
Wetseng ha o qeta o nwa metsi kwenzekeleni Facebook o ntjwetseng wetseng ka mo buang le nna ke kwale guys ke batla ho etseng ha o qeta o nwa metsi ke va hlatsitse goed ha ke batle letho Malerato molale a re ke hlatsitse goed ha ke batle letho bia ka mona Matthew a re le hlatsa fela le hlatsa famba o tsebe o hlatsa ke deliverance guys bia le Malerato o hlatsa ke deliverance a gre ba lo ya ba o tshisa ba o kinya dintho tse dulang ka ho wena tse fasang bophelo ba o so when o vomita dintho tse ne di atswa li a re ke hlatsitse ntate moruti jo ke le hlatsa fela ke re itumetsa re ke le hlatsa fela ho tsuhile setsokotsane se tshosang mona ho tsuhile setsokotsane se tshosang ka tlung kapa ka ntle ke hlatsitse ke re itumetse le yena Malindis ka mane ka Facebook le yena re ke hlatsitse ntate moruti guys do you know that ho hlatsa it's a part of deliverance now utsile moya ka morao ntate moruti thank you so much to suicide violent moya ono ke ona tla thola hore o tlatsa dimba kantle after o rapele re le bontate modimo let's hope ho na le ntwe tsa maileng ke hlatsitse le motjhiso mmeleng ke kopa ke rapele metsi a o qetela ke kopa for the last time le tshware metsi a o qetela and then ana ona ke batla o bue ka mlomo o flasha ke batla prophet Morobodi thank you so much my prophet guys ke kopa dumela ntate mo prophet guys ke kopa o tshele metsi now o bue hore then ana ona o bue hore o flasha ntho enngwe le enngwe emeleng wa o bue hore o flasha ntho enngwe le lata metsi ana po wa tshele letswai ha o qetile o tlo bua fela hore morena Jesu ke flasha ntho enngwe le enngwe mading aka meleng wa ka hohle o bue ke a flasha o bue hore wa flasha a tshwara ka letsoa ke rapela kinya menwana ka rametsi ao ha o qetile bua mantswana ka moraka re morena Jesu everything eneng e tshwere bophelo baka everything ene tlisa delay eneng e tlisa stagnation eneng e nkudisa ntho nngwe le nngwe e kentsweng ke baloi meleng wa ka e re ka metsi ana ke flasha ntho nngwe le nngwe di tswe kaofela mmeleng wa ka nna ke fole ke lokolohe dinthong tsohle ka lebitso la Jesu modimo wa ka ke rapela ka lebitso la morena Jesu re flasha dintho tsohle mokgathala o abnormal mokgathala o etsang re nyahame mokgathala o etsang re be lazy ho ema re etse re pushe ditoro tsa rona ke senya dintho tsohle tsa baloi ka lebitso la Jesu ke a rapela modimo ka ke a tseba re ba bang ba na le mokgathala o abnormal o etsa hore ba ske ba ba active o etsa hore ba ske ba ba productive modimo ka ke flasha ntho nngwe le nngwe e neng e kentswe mmeleng wa bona ka metsi ana ka lebitso la Jesu ba bang ba tlo toilet ba bang ba tlo hlatsa ba lokolwe forever ka lebitso la Jesu wa Nazareth in Jesus name e re ke nwa madi a morena Jesu ke flasha dintho tsohle tsa baloi mmeleng wa ka nwa ha o qetile e re morena Jesu ke lokolohile e re ha di tswe mmeleng wa ka nka menwana e meraro e betse nka tsena ke bana ho fihlela ho 3 modimo ka ba lokolohe 1 ha ba lokolohe 2 ha ba lokolohe 3 shaka
tshwara mpa ya hao le tlo ya toilet ba bang o tlo ya toilet tshwara mpa ya hao modimo ka ba sebetsa malaba ya toilet 1 2 3 ha ba ya toilet ha ba ya toilet ha ba hlatse ha ba ya toilet ka lebitso la Jesu Oh, guys, enjoy it. Wait a long here. Wait a long, guys. Wait a long. Wait a long. Wait, I think I looked at our flash. Wait, I think I looked at our flash. I was saying what happened. Can I keep my man? And I told another bolos fube. Wait, I think, guys. How got our flash? Wait, I think. Facebook, wait, I think. And then. Wait, I think. Then, wait, I think. Baba Bedi fella Baba Rar. Wait, I think I'll get off flash. Little toilet, Baba. Baba, I'm sure. Pure pain gone within a minute. And take it so cooler. Robal. Thank you so much, Noma Pongo. Thank you so much, my favorite person. Modimo bless na o kare hona le ntho e emeng sefubeng saka ha ke fetsa go nwa metsi ke kopa ke ne requesta mami requesta ka speed fela requesta mami ke ya kwala request ke utlwa letsoho la ka le hlabua ke dinalete ndate ha ke tsebe ho rapela en mala aka alla Bals ke kopa o nwe metsi ke kopa le tshware metsi mami ke kopa o tshware metsi wena mami Sam Limbals ke kopa le tshware metsi ape tshela metsi for the last time tshela metsi for the last time la le sa request tshela metsi for the last time Jo Muruti ke utlwile di cramps matsong aka but now ke a utlwa mmele o relax thank you so much Dumela ntate Muruti ke na le 4 years ke sokola mosebetsi ke sokola mosebetsi please se qetile rapela mosebetsi gepo ke ntse khale ke rapela Mbals le mami ke kopa le tshware metsi ke kopa le tshware metsi ke nya matsoa modimo ka ke rapela ka lebitso la Jesu Kristo la Nazareth metsi ntsha dintho tsa netse bombali le Mbals di ento le mami di leng ka ro bona metsi ha ba hlatse ba lokolohe ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta 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 modimo ka ba lo hlatsa dintho tsena tse ntseng di dutse dimpeng tsa bona
Metsi ba hlatsiseng ba lokolohe. Nwa metsi ano Mbali, Sam le Mami. Nwa metsi ano. Nwa metsi ano. Nwa metsi ano. Ha le qetile. Nka menwane meraro. Bals, o itse bothata keng? Ke ne mala ka alla ntate. Mala alla. Wena hona ne se tswileng go hlatsitse? Ha ke so hlatse ntate. Tsala o tse o nwele metsi no? E qeta nwa metsi. Lata metsi a manyane fela. Ke tsela letswai ntate. O motho ya tshabang go hlatsa. Mami? Ke a tsela. A ge ntate moruti. O re ho etsalang hona le ntho di tseng kae? Mo sefubeng. O hlatsitse kapa wa hlatsa? A ke so hlatsa. Tshwara tshela metsi wa tshetse le wena tshela metsi. Ke a tshetsa. O tshetse le letswai. Ke le tshetse ntate moruti. Modimo wa ka basadi bana ha ba tsebe hore hona le modimo ya laolang. Le balloi ba ba loyang ha ba tsebe hore hona le morena ya fuweng borena lebitso la hae ke Kriste mora wa modimo. Morena Jesu basadi bana ha ba lokolohe ditlamong tsa baloi ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta. Wena metsi la tanto ngwe le ngwe ba injileng e dutseng sefubeng sa bona e ba ijisitsweng ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta. E reng re nwa madi a morena Jesu. Re nwa madi a morena Jesu. Amen. Re nwa madi a morena Jesu. Mami, Kenya menwane meraro, o ibe hodima hao, hodima leleme la hao. Le wena Mbali, hona jwale le tlo hlatsa. Modimo wa ka ha ba hlatse, ene le etse kankane, la eka ba le tshaba ho hlatsa. Dintho tseno tshwantse di ntse le etse kankane. 1 le tlo hlatsa ke re 3 le tlo hlatsa. 2 le tlo hlatsa. 3 hlatsa. Lentse la ka ba le leta, lentse kankane. La ka ba le leta guys. Hlatsa kankane, ha di tswe kankane. Kenya monwana hape, Bea leleme la hao, bea hodima leleme la hao. Modimo ka ba hlatse 1, ha ba hlatse 2, ha ba hlatse 3. Hlatsa. Aba hlatsa. Guys, thank you so much. Batho ba batlang ho leboha, ntate Modimo. Account ya ka ke ena. Ba batlang ho leboha ntate Modimo. Account ya ka ke ya Capitec. Ke ena ke kopa motho ka ingolang a ingole. 152 0075 195. Batho ba batlang ho appreciate fela. Batho ba batlang ho leboha Modimo ka ntho Modimo a entse maphelo a bana Facebook and TikTok. Batho ba sebedisang Capitec account ya ka ke ena 152 obore 00 obore 75 195. Ke dipeta hape 152 00 75 195. Thank you Simpiwe. Thank you so much. Batho ba batlang ho leboha cell phone banking ke 073 202 9079. Kima account yaka cell phone banking ke 073 202 9079. Ke dipita la dilas 073
202 9079. Tate Modimo le bless re tla kopana hosane o Sister Jacobeta. Batho bohle ba batlang ho lebang Tate Modimo, that is my account. Modimo le bless haholo. And then batho ba nang le pelo ya appreciate ya ho leboha Tate Modimo, account ya ka ke eo. And then Modimo a le hlonolofatse batho ba nang le pelo ya ho appreciate, batho ba lebohang nako ya ka, batho ba lebohang boitelo ba ka. You can also go to my bio, o tla thola account ya ka mo. Modimo a le hlonolofatse guys. Robalang hantle ntate, boloka setjhaba sa o ba pate, o ba lwanele dinthong tsohle ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth. Ba sireletse manyolo a ntwa, manyolo a protectang, a ba protect, a ba etsetse dintho tsohle ka lebitso la Jesu. Guys, thank you so much. But tomorrow account ya ka ke eo, o tla leboha if o a batla. Tate Modimo a le hlonolofatse. Re tla kopana hosane ka 9 o'clock ho Sister Jacobeta, ka 9 o'clock ho Sister Jacobeta. Wena re itumetse ke sona ka wena Sister Jacobeta ka hosane, and then re tla kopana mantsiba. Modimo le bless haholo.